Listen to DLFM 106.9. Listen to DLFM 106.9. Ghana, tune in to DLFM 106.9. Ghana, tune in to DLFM 106.9. Ghanaians, please tune in to DLFM 106.9. Edamasi Bibri. Ghanaians, please tune in to DLFM 106.9. Edamasi Bibri. We are listening to DLFM 106.9, home of legend and great music. We are listening to Nhyiraba on DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Ghana, tune in to DLFM 106.9. Tonight.
What the assassins of funny woman, and your man ain't carry a simple. Hey, when I make a son of the animal, hey, 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 and you're for me both. Why, Yanni Viva, oh, Brody Viva, I don't be the free song, I don't be. Hey, you are, I'm bringing up. Missy, you're a simple, cause you're some. What the assassins of funny woman, hey. And your man ain't curious. What be better than handkerchief there? When I mean, just said it anymore. Yeah. And you're for me, Bo. But Yanni Biba, oh, Brody Biba. I don't mean a free song, I don't mean. Hey, I'm bringing her. Listen, I send me a Bamano. I send me a son of Swatero. I guess you are my brother. Because I said, I said, I said, I guess you are my brother. Because I said, lift your hands. Something is about to happen. Something is about to happen. Anidaso Wɔhɔ Obia. Na mehwei na mete abofro bebre watwa ahimwa no ene atiasefo ene mpanimfo atwa ho ahia kontonkron ne na wananu se mpempem mu empem akodo mpem na wode ne kese ka se adwama wakum no efata se wage tumi ene ahunya ne nyansa ne ahoden ne anidie ene animunyam ne nhyira na body a wo soro ne asase so ene asiase ase ene poso ne die wo munyina metesa wase nhyira ne nidie ye ne munyam ne tumi enka dia wote ahinwa ne so no ne adwama ne dada yatefo atiasefo bana no kan say amen
na mpanifo no hwehwe ase na okoto sore no. We've read chapter number 5, verse 11. Ano pia ni ano moma yenkwaja me na me kwada Yankopon ase. Ebisade Yankopon yampo Yankopon ye no eto so bebre. Eda no moma yemmoye mu ase. Emfa ba man na ebise waye bi. Second time from the studios, it says that it's 17 minutes past 6. I welcome you on board. This is the biggest morning show in town. Anidaso Wɔhɔ Obia with me at your finest in Nhyiraba Kwadwo Sammy. Don't forget, I'm sitting for my senior brother, Mr. Prince Charles Kwabena Wabin, popularly known as DJ Hitman. And a penny Yankopasi, the Chidian Poyankopon, Pema na Wayabi. Then him sank at the public grant to mention abuse. That's when Yamia and I didn't be. And a penny can say a dawase. Free Samurai, Copim San on Crobabo. You know, but I say, I've done you my gun and church on the Cancro. And I'm going to do my DJs Edmund on Facebook and I see YouTube about to make an pay. And your DLFM 106.9. Obana commented. Now I share the car faster than the bra. Major like a canning in the amount. Within the baby out free no. And it's not the account with your mammy on pay. That's what me offer some my case with your hanum. Or put you my day. I will miss MCL Horma. But tell children then they are no pay. Bismarck man busy. Eufia DJ Oman Techre Champion Taylor Techre and I did you mediate Ediba Besumo technical producer Echim a friend from Asmano Peno Eya Mr. Sabana Kwa DJs Gibi Yamia Yabi and a payan fan as Yankopon so wash a so Basayado wash a menumian from so on Yanye. Sanka Yankopon ka so behwe me nu bone ho pa atua yenka aka manyi ni sa no pen ka me nu mienu ka tiasefo ho da na so na sanka Yankopon den so ahu me nu mienu bobro e wa mu yen bone yangu yenso enuma wudie yi every SK frimpon watu den weapon of worship dynamic praise 2019 na kamedi de pa na kameka ehifa krampo ni mfie bebe na anope yehu de yenye e kabine yadewa DLFM Anidaso Wɔhɔ Obia ana pen komo pen de gua prono so a e betena sia se ho konwa sɛden so ako kansia mo nsɛm e ba be so mo dwumadie yi so ɛne wachi no wa krata mbo so dwumadie so betoa so ye wi a abegyafo betena se na asɛm da prono so no pen no ya hwa dwendwen ho na ya dweno manga na krankro ɛne ne puto ho for the meantime yam papa tade Lumba se yen kan kyerem se twede yampo Yankopon anopai otaye chi pampe na okaye ho yenko Ghana, tune in to DLFM 106.9.
Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Somebody say Jesus Christ. And that's okay, your home. And a Patreon for Yankupon, Bessayadom, Ekaya Wampa. Your train was Sedano. Ewo Facebook on DLFM 106.9. Na Piaga Diaba. Oh, see, Lord, I'm so much grateful for this morning. Piaga, Eddie Frachimasafo, Eastern region. Richard, I heard you about, and I say good morning to you. My authentic, versatile presenter, Nhyiraba Kwadwo Sammy. I thank God for ushering us into another beautiful and brand new Wednesday. Praise and adoration be to His holy name. Amen, 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 amen. This is DJ Ghanaman inside Great Radio Station. DLFM Manage. What's up on the Suya Juma? 059340 6565 059340 6565. What the first one Benjamin can you not want to pay? Na piano tema new town with your bar. Also, the young Ponce, Nenkwa, and Nabusian in Anqua. Piano near or the Free Tower New Town. Until we walk, a 4 years old, or Tobu or Chidian Poyanku Pomo. And a pound money dem, and you not hear me free. Young faster than my Yanko Pong. 05340 50199. And 059340 6565. Your best Ramopa and your birthday wish as him. And Yanchi as him. 30 seconds. A pound may you free, so no nearby. Master Remo, yet Yana Supem, and Fanya Juma, Banya Fina made that way with Debbie, a trading. Opa Dayanko pass 30 seconds. A pound may you. And one young queen. Good morning. Morning, Ofa. A trading. We didn't be a Casafri. And you mean a Casafri in Sewan Blue Skies? Radias the Bray, Mawa Bravo, Ma Atiasiphobia Bravo, Radion Kayon, only Radia Juma. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Hey, Yamia Dumo and take comfort, pick farm and pay and Yamiase. And pay me than Yamiase. Oh, I'm not going to be a 1 time. Oh, Yami Benny. Get an answer that Mamma maybe uncle. Mansi. It's too quiet. Or the knuckle. Or the napper. Did I say? I want to say amen. Amen. Good morning. Good morning, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Dexter Bada Droba Achem Edukro Champion of Payana Yankopase. And a permit that send a conya or yammy. And a permit that Chidiampong, Yankopon Basayadom, a danasi. On a wire my dominant Murasa, and she didn't be a danasi maybe as Manu or Mangana or Mampahin and Abu Funimina, a danasi. Me, I'm a double back of pet
Salon ba esi dua ene isa na dum onya afi ba kwa kan fe ho sam bi mi sra wala yedi ni diem te se wo ya obuba pon na wo ya wasra me ye hu adwuma to de nsura kire Salon ba esi dua nya mi sra no we sra manga na DLFM fu nyina amen amen good morning Audio yes Santi Zongo na pom design also ya fi wo na dawruma bema na ye na Nyankopon asia no pe adofai baby ya hit ba Obia ta fi wo a wati na ni kire da wati amen me ba jaw ana ye ukwada ya hu han ka tie nsu ogugu atafi wo a wa ye bi me dia danasi magina ye me da mu se onna ni bi fa mi na ba jamba to asasi so no di bi so fa bi mu aw ijo nya mi sumu no awo ewe ya bari ejinara ya be da ni eja o da ni ijo nya mi sumu no ansana wo we ni ba ejinara be joma kwa amen amen good morning good morning Auntie Magini owo me awo mi awo mama no peye na Nyankopon ase yo anope ye de ase dani ayeyi moto ya sifu Nyankopon wa hwe ye nso ye da ye sori ne basa kesi akura ye mu wa me yanka ye kete na ye so de a na ya sidan kuto me ne me ma me ne me nananom ye da urade ase wo de wa ya ma ye me ne me fi pamfo ye da urade ase DLFM abusuya kese da bibia akwamna wo me da urade ase mo ne na busuya Sammy wonso no wabusuya Kofi ne na busuya abusuya ni nyinara ye mu adwuma ewo DLFM me da urade asema obibia akra na difini ni fiba me da urade asema my Ghana emu mofra mu youth emu mpanifo urade mo bibia ho ban tutu na namon sisi ye me da urade asema teacher fo nyinara me da urade ase anopa urade asan ye na de ni biemu wodi e han fese de ato ye so emframa ye ho me ya nto ye ntuade a na ya sidan kuto woni nyame nya adwuma bye bye Pon and na good morning. Good morning, Mr. Hitman. Bedofu, didn't be a casafree. So, on a pay day, me did the return, Casafree Tema, Committee 1. Yana Yanko Panse. So, on a pay day, Ebeka, so we in a bay or hoda. Amen. Or here, so, a boy hoping. You could die crampuno. You can tie any. The minimum cordial to me and tia, and no matter to Mother Bojumo J. de Sanadia. Minima Busia Santime, Lukuna Busia. Mr. Busia, I can say. Yede radias sa na DLFM busan ni answer e ka se radi yede wase so ahwe omo so no muntimi nso akoda asori abadwuma so no mo so beche nyame sem atisei ene futisem ne nse nya bi atunjure ho ne de aboye bra sa na my Ghana nso e ka se radi yede ase ya me nshira yi fu o hawo ne babese nyinem o nyame agya na me ba na me okoni dim amen amen good morning ja afon Kofi my design Yana Nyankopon ase Kofi. Wa de Nyankopon ase. E wona hwe so fa ne ne bambo de ahwe so. Sada na ame ase e wo enda ode mfie ba kwa kan ye bra Calvin Kojofo so. The sene so onyi ni hwe adom kwa adom no mano adom e bra adom so. Na de atamfo bonso mbe hwehwa fa no ho bia ye so wa de Nyankopon se ompengu e wo Yesu Kristo na hwe titim. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Medofu udini ba yakasa free. Come from 22. Hey, Mrs. Minta. Mama no pay na Nyankopon ase. Ejira. Aba. Ana pemi tia opa na me onse ne mu nchiro. Amen. Ana pemi ne befie fo ya se me sa se dan kan your boss so ni asase. Ene ne ya wa ya mayenzi. Ana pay tatwa da bodwe mu de di emu afusa ni omo wo so mko school ko. Omo wo so mko edwuma ko. Ne ya se ba pay wa ye ni nyina nti ya se ne se onsane no be gina so da. Ya ka etire ye ne de onsambo ye ho ban ye fi ko ne ye fi ba enye onu ehia de anope loyal fans of DL presenters busiano bebi omu wo bi Awurade nti na eni mu nchiro Mr. Akode 49 Awurade nka obi a ho ewo Yesu din mu nyame onkoso onsiesie ye nia bema hitman na pomuden onu Awurade na ode ma no sa nka enhyemu den onhyemu kena na onsa mbebo na edwuma ewo Yesu din mu amen amen good morning. Good morning, Nhyiraba. Ya me adoma ho fe odini bia kasa free. So me de Linda me kasa free atalaja ba ko. Sister Linda be sro no wa ma woni ne so kakra ma ya na Nyankopon ase no pai. Na na person me da oti ato fo Nyankopon ase. 1 week ni na me hon
me yale. And ya me mobile sama area ya mekani mina sa medana se adomiti amen. Amen. Me family valley fana kola na me dia frɛ for the dia good morning. Morning, bra. Udin ba bia kasa free. Dia se am kasa free am from Isena. Mama no pɛ ye na Nyankopɔn ase. Ano pɛ so fane bi dia kan se nyame ye da ase. Bibli na waya maye. Wa hu ye mobo. Wa hu ye fom so ne ye bɔ ne ye ne yanka ye nse ne mfata. Ene de wa kae. Na wa bi ne han fefe na. Dia kan fa se dani ayi enkani. Ye da na se adominti. Amen. Amen. Besra frɛfoɔ no ebrenti enya dia metumi afabio na ye ba sesi a ɔde no wokentin kan Nyankopɔn besa ya dom wa ye bia mpa yenko. Tune in to DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Lumba is super natural mineral water. Get a grip. That's super great. Cyrano,
Shirano, Vanasida Mano, Shirano, Eradia you, Amawata Fueni, Wawa, Repeso, Shirano, Vanasida Mano, Shirano, Camfono, Vanae Mano, Camfono, Camfono, Vanae Mano, Camfono, Adayu, Amawata Fueni, Wawa, Repeso, say Camfono, Vanae Mano, Camfono, Eradia you, Amawata Fueni, Wawa, Remo, say Camfono, Vanae Mano, Camfono. No pay me say young come for no. What can that to open no more? What can one to move? Nancy will hear more. What can put to move bam? What can one year go so? Watching to make crow home. Yes, I want home buying. I will hear more was some crying. Find a home buying. And you away. The Tiana BB, I am. Amos Labi Osedu, what you was a good morning. Monica, sorry, was a good morning. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Watching you live from Germany. And my friend Monica, sorry, I'm Nhyiraba P. So I joined the show live all the way from Germany. I'm going to see a panechitano dosron kwa. Madonna dear my papa, the late Daddy Lumba. Delekayite, Odiaba. Was I'm watching you live from Kofoludian Krakai in the Eastern region. Good morning. I'm Nhyiraba Senior. Dola yaje waje diaba or say good morning Daddy Lumba ba Isami B Oh me wafa say wa fresh abebro 45 times as when to me anwan kafra Oh Dora I hope say bibia eboko de na Sandra Beka diaba or say good morning watching we inside the Tama Free Zone. I thank God for the life of my family and that of DLFM 106.9 workers in Ghana. Nhyiraba P me wafa say Sandra Beka Dola yaje waje kradi aba. I thank God for my life today. Now me kwa WhatsApp on this one. Me wa fasidi aba. I say thank you Lord Jesus. I am Emiria. Emiria Nhyiraba P. Where's the aba?
Was I thank God for my life and that of my family and the workers of DLFM 106.9, DJ Hitman, Wafa, Lumba Busianina, amen, 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 amen. Antigetini or the free dance woman abaye. Yamisha P, Antigeti, and it's a new function of Busianina. And a party uncle points every that the Lumba back that was an uncle pong or to me. Adrian and sent to my Lord is able ya ba. A good year months and better us. Me by ya. My Lord is able. He's able. My Lord is able to guide me through. My Lord is able. He's able. My Lord is able. Guide me through. My Lord is able. He's able. My Lord is able to guide me through. My Lord is able. He's able. My Lord is able to guide me through. I know He's able. He's able, my Lord is able to guide me through. He healed the broken hearted, but they got you free. Oh my Lord, heals the sick and walk upon the sea. Glory be to His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My Lord is able, oh Lord, to guide me through. Lord is able, He's able. My Lord is able to guide me through. My Lord is able, He's able. My Lord is able to guide me through. He healed the broken hearted, set the captive free. Oh my Lord, heal the sick and walk upon the sea. Glory be to His name. Hallelujah, 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 my Lord. Yes, I no pay Yankopon ultimate ye. We fidilate Daddy Lumba or say my Lord is able. I no pay for that way and confirm happy glorious birthday to Azar. A Kwame upon for Sue. To Azar, Kwame upon for Sue. Rafra Sezizo of Aya Teddy's Itodela Academy. I'm right here. We through father, Nhyiraba Kwadwo Sammy, and our mama. Sana hima edema achem abem. Wabusi ya phone na. Antigeti Uncle Daniel. Ene wadu adusuafo anu omnyina wo school mo. Yo mo kan se na Nyankopon de afe ba kon aka amfe ho a. Nyankopon nya okese. O tire na mu fa nkyere o. No mo ho ba ma busua ni nyina. Happy glorious birthday to you once again. Mo fa se udin ede Isaiah Kwame Opon Fosu. Adobo man says Zizo. Go school. Ewa Teddy's Itodra Academy. I'm right here. I'm in P. Wow, Father, what do you know? Nhyiraba Kwadwo Sammy. One of mom is an ahima. At the match, him a pem. I'm in P. No, I would down on your cocra. Now, way a free offer, my dear. Dixon Badako, Droba, Achimadu Crow, or Sienne, Yankopon, and Yafabacon, and Yakanabaho. Instead of Ba Esedia, and the Chilean Poyankopon, why you can see it. Actually, nobody actually, and Yafabacon can't fear one. Yamin P. On to the move Vantro, and Quatentain, Unitre, then Pabo answer that Chinano, Yankopon, your Cassiapa. No, my Ghanaian, Emina was so fast. So happy, glorious birthday to you. Instead of Ba Esedia. This is coming from your dad, Mr. Dixon Badako, Droba. Achimadu Crow. No, see if I would ask you to no, farmer. Bebe Yadrono, ya call Agropamas more for a Bismarck man busy.
Watanase, introduce any near Bressa Crotom Vicent, some of the banana de pa, yeba. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. It went there. It jump. Dead. Yes. You have to see Lord. I want to know this time. Hey, my God, you are not lying. They are joking with us. I'm Santa. Your man about to what you can see the more and home answer. What you make crash prayer about Kupo and Franco over. But then I was one and on shoe and shoe empty sabbath. A business seven on Boko. If you got up 20 grand, I'm Santa when you say, Maximum one. Born wedding, my chef, of course, my chef. Ronaldo, me four headings. Go. Fase Bismarck man bizi atena se me kwana chairman akwaba na yemfa agukansie mo nsema no masomo ka edwumadi ni so Bismarck ofensha empom design Yankopon adome ho ade yede Yankopon ase yede Yankopon ase nanso obi yepono yes ne han no fefe na bia ma ye nwa nsu no to pa ye so de yensu na bibia ye fine na ma wi mu adwopa na ndo aso me hu se ne ma bi kokoko so na ade ade asana ade na esi wo mo camp no asana league no asana GP edro bia nka dem so me say me ya Arsenal no mo top fan ba ko ba je say na oh yeah and 20 manyo ntina na mpese nka Pep etumeji no say ne bi kro mi ni gina mu dia Arsenal for no Ghana ni ba kokura ni party ko ye na ja no so me nim dia ko ha na ofuru ho ye me ya pa eno abom of Arsenal ya because ahyem pa o enye say Arsenal league na o maji na ye me ya o mani age ye me debut as Arsenal league no because o ma bre 22 solid years echi enye izo yes wa wo bo bre na ma nkoma no for about to Arsenal for 22 solid years crew amanyi bida umu ya nim do benya na opa na ka metwen se pate beginem masa nka we enya abakwa sebe no so oh yes se Ghanaian international na uginem woni Arsenal na watumi akwaje English Premiership enya de ketwa na watumi afiri wosom akwahwe me na woni nanam ho no munya bi mo unze mu oya wanya de pate issue ni de wo fa se no wanya de se nko wotwen bla bona du ba bia se nto boase ka ho ese wotwen enye otwen akoma gidigidi wom se na omaji se team nya okoye se team no sa is Spanish the team we echiredi so tete bench kura ede ade enye hwe Arsenal for nya minsha omaya ade omatemani pa ba ka Champions League no say this year ande eye omo afi sana me hu no and it's likely so it's likely so mbeje ka oh na den se league ni so na eden ana now pa o je league in the mato oh shey now nyama lot no mujire ma koduru fantasy openi omuni banko maduru ho enti bibia tumisi on say omudu ho ache o oh yes when was the last time who saw Arsenal could do Champions League final and that was 2006 show in the 20 years hey enti na me kire no enti ombeje afuwe Arsenal afuwe eh mafia enti na ye de ombeje Champions League na ka ho eno ai bomb of game ni ba wi no na je say Bema ya frame na Juda Suma made Bema ya de oyitire ho no Dabi no I mpaboa o Madina no say dey Arsenal League no say me dem from the one na Arsenal ni o also a friends of Arsenal ono a United fan and say dem man kwe ya man camper and odbadwane ya that team see the way me twetwe Arsenal for no and ma o join o me Arsenal ni mapa and pa me nchia me wo fa se ba ko ni din de graft Kwame the graft citizen ye wurade nyankopon wa Arsenal ni pa gise tuo
Ghana's. Wow. A friend citizen. Kwame Miami. Oye me wafa se ba kono. Oye Messi ipa one of the biggest fan ba kono no. Kwame Miami. Wow. The graft. Ateta. Permitia no. O waya de. Wabre. Na team no mpanimfo so waya de. Omonde se kotoko ne ha se de no. Eye na amfa ne ya wo nkonsa. I'm sporting director no egu. Waya de o. Watumi senior man we yakwanya sa nya izo. Oh yes. Waya de. Openi bere ko yenya na kajagum. Right, Tabusiano pay me more chimo akwa kwa so koso kremra dia 106.9 mega so emra so agudi mu nsem papa pa so djuma di kese so no e ade kan se ne so mo bia djuma di asujua anopa wo tie nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bika so no so atimi afri achichi ne benche be fa djuma di we enso cinematry so atram e de ma godfather Mr. It person se me no kasa ide wono so ofi ogege na home ano me ne reporter metin se ne ho fa ni tie ho benya se wotimi ama na pomudi so gina brand Mr. Anase pono weno eya ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy be wono so etrema hwe akira ma no emra so besima kadu se man bi se menso me de agudi mu nsem papa so ma no pai wo join show no live on Facebook capital D capital 106.9 abrante friends Michael so coach wono ana serve as a pradia kan se producer sansua ana MC adwuma de no wasafa enso ato no menso ade kan se pono images audio videos audio empokra ene ade kan se reactions audio no wama on sansua so su bi on Facebook ana se pono YouTube no suna bibi bia konkano pe atrase Lumba nsu pass mi munza adwuma de ban ana wudi mafra no mu kosku na nso e kra ana wono mo bomaden na se adwuma de bia wudi no watimi ade Lumba nsu pa ni mi nso asoma wo ye mfiwa fuam nso e yenom Lumba nsu pa no poma dama fly number dia 1069 ko phone cross so amana ne nkoma latest exclusive nya no jadi go na fo nsanso atimi atodwuma de nso ye nhya ase a eno a big game ni todwa enso Vitality Stadium e pacho club ye fense bomb afenso ene club e fense Man City ana de ndam so sa game way ana no pa ko fan sam dodo na enso ba wiase afa na nyina sanse ne me pacho bomb of timi share ba ko Man City share ba ko enam subi me no kase Arsenal enso ye champions anopa no yade nkoma dodo na so me na Arsenal from 22 years ago and I said down the lane when my team about my Agi League no and ya prepare special song pa esanse Arsenal fans no one my bre ube yasene ye betimi enso ahwahwa mo ana sepo no ye bebo maba so o ma konkoden masa nkukuhwi ase nim guase emu ya wesu ene atete nyina Arsenal fans afom no ene eyomodanti before say ye beto ankoma no so no ye ntie we ye mfa we ema Arsenal fan bia and wote adwumadie no Die Stimmung brennt, das Stadion bebt, der Moment, für den man lebt. Eure Beine, unsere Stimmen werden heute den Sieg erringen. Das Spiel beginnt und es wird Zeit, jetzt ein echter Fan zu sein. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. Henti anapaidia obi bianzo enstandi apemfama Arsenal for maza wama bomadi brutal meno kasenra resource toja of Vitality Stadium at the time bomb offense sheba ko Manchester City enso timi tekano ba ko meno kaseno enam so bi Arsenal champions anapaya jimede komano dodo na so esu ojumede so bibi bia enso timi koka nanra maza adeba ko toja ewo Emirates Stadium nanim and say time game no Enquires City and bomb of game no maza Arsenal muni game Arsenal fans so enso ebo chenku wamuji twi ekopie mu enso ewo Emirates Stadium at the time FIFA and as a referee Anthony Taylor ehwesesene ya the game ni nyina ba we 1-1 Arsenal G League no we dey join the show no live on Facebook na hwe Arsenal fans no dia no mo ye enso ewo Emirates Stadium nanim anguish discussions, but look at the scenes at the Emirates because they know now that they have finally done it. Not the Invincibles of 2002, but the endurables of 2026 because they've ridden through some setbacks, including a defeat by Bournemouth
but it is a goal by a Bournemouth player, Junior Krupi, that ensures that without even playing tonight, Arsenal are Premier League champions. And as a former Arsenal player, Hello, senior Arsenal fans be and so GG at a time as a Vitality Stadium big game ni to Man City and so to a bomb of a game and 1-1 am to be Arsenal and so I can say pono me patch English Premier League na no paging there you didn't come out to do an so much better than him say Arsenal players in now and so no say almost share I can say game no our training ground and final race no and so to Arsenal champions no where they are joining show no live on Facebook as well as YouTube never senior players no and so jubilate here. Heti ano chese Arsenal players no enra after say me patch Man City and so about league na Arsenal league na so na so yeden come no dodo na so sumu juma de sura bibia and so etima kokana after the game opania ye fence Jose Maria Guardiola head coach no e Man City team no ono so bo Arsenal team na baso wase Mikel Arteta wa bo juma ana de kan se bon ne technical man no wa mo so di juma Arsenal players nyina wa bo ma baso se na and so special day Arsenal fan bia and so jubilate Mikel Arteta and sepono Joseph Guardiola nenkoma odieni. My manager career, one of the years that we fought the more with incredible things that we could not control, and we were there, never give up. I would have loved to have in the last moment to try. Of course, it wasn't in our hands, but today the fatigue was there. So 12 days to prepare that game. They played for the qualification for the Champions. Extraordinary team, incredible, well managed. And 3 days. Brentford, Crystal Palace today. The brilliance of the players, we miss it. Our impact for the fresh players was not good enough. For the players come from the bench, we broke the team, the tempo that we have. We want to play a lot of short passes to don't make a lot of transitions. Again, Bournemouth is so difficult. That's why Kova, Rodri, Bernardo, and the players inside to make short passes. I think we've been really good. Nothing we couldn't concede. We had our chance in the second half with Nico. Then the linesman, how quick make the action. So 1-against-1 from Merlin should be good to see. Wey komo Joseph Guardiola head coach at Man City team no komo dia and after say on the side no so board am so bi me no ka say my bottle league na Arsenal and so afa ho age league den komo no dodo na so sumu djuma den no pania ye fence Anthony Iraila head coach no at the man bomb for pani wa boy djuma brutal unim say no wono na say wotimi boy ya djuma ni nyina so de man Arsenal the Ghana team no din komo after say no me patch 1-1 no and so told you Vitality said no so no and result I told you nanya true reflection. I was saying a bomb of team no and so etimi for 3 months more point. I was saying community game no ni nyinam no Man City untimi take bi bia and so if you are saying only Man City ball na say yam boy amasa uwini and also yam komo pania your first and joining Irala so no e di tuja yen chentemu anase nchemu one also e man. What a night it has been. I think I've enjoyed all the night, all the game. Probably the only thing you would change is the result, because I honestly think we should have won the game 2-0 or 3-0 probably, but doesn't change so much, no? Our position in terms of European qualification, we have the Europa League already guaranteed, and even a small chance, but chance to fight for the Champions League until the end. Yes. I think we played so well today. On the ball, without the ball. Obviously, there are moments against City. Always they are going to push you, they are going to have the chances. But even during the game, it's where there is a lot to play for, and you have some nerves and this. But I was enjoying the game. No, and joining Iraila head coach Adema AFC bomb of Fenra after so Man City team no and so ball one way then come on to do and so asumu juma de so bibi bia and so atimia kokanema kwada friends Junior Coupe say ukopiem and so English Premier League me patch ye pe mo frana sempo no amranti o masiso ane omunya mu first debut and also omunya mu made dinner de can say campaign and so English Premier League ni na wa she go do na abranti we say otosumiansa and also ono na asimia break
sa record obekai the year 1999 ni 2000 opani a friend say Ruby Kane Osiakan enso de Manchester United team no share 12 goals sanso na Ruby Fowler wano no Osiakan de man Liverpool team no wano so team share 12 goals enra abrante ni goal onyaye enso de tia club a friend say Man City no me no ka say taking it to 13 na uko payment so English Premier League na so ye na ye pe teenagers a wamo so ebo omo first area kan say pono me pacho debut enso ewa EPL say nei player bi enso be PM ewa EPL no na onya the first season enso sa league na no she goes do na eya kwada na midi no come no pay eya junior coupe Osiakan enso de ma bomb of team no ye den come out do na so so mujuma de say bibi bia enso team akoka nanra me pacho after some club ye fence bomb of no and Man City team no enso ebo 1-1 no say unbeaten run no oma extended to 17 games when him say 17 games in here me pacho club bia enso team share bomb of team no and no oma the Man City team no so game no end 1-1 no so eya come out crefe oba no pay no ya jimrede come no do na so so mujuma de so bibi bia enso so team akoka nanra me pacho draw na bomb of team nya against Man City out of Vitality Stadium no say oma secure European competition sport when him said next season omo kobo de kan say UEFA Europa League and also yankuma kefi oba ye di nyina so mo na ni nyina mo no omo final game say koba say club ye fan say bomb of team di nkunim na say omo mo top 4 no and also top 5 omo mu bia and so etito say kukron club fan say bomb of ekokopiem and so UEFA Champions League for the first time me patcho club fan say bomb of so no ekopiem UEFA competition as no and ye just next season since adia kan say 121 years near I take club a friend say bomb up one team cover European competition bia and no draw ne toja and so Vitality Stadium 1-1 against Man City no and I'm subi me no kasa idea next season club a friend say bomb up so no e kopie me so UEFA champion and say pono we no UEFA Europa League ya jim ready come no to do na so so modwuma de so bibi bia and so etime akoka na confirmation enya ba wo pani a friend say Enzo Maresca and ebe for adwuma no Man City after say no pania your friend say Jose Maria Guardiola and so after this season what did Juma and so go went to me to Asunya Jumano and tell me say here we go open your friends Enzo Maresca and I have Juma Nessa what to Nemana Bibi Bia and sweat me a cockano so and come on crefio by Dinano and so I so Juma the Casses Bibi Bia and sweat me a cockano Penia your friend says Steve Clark a head coach and so Scotland team no and a World Cup a year copium ordinary 26-month squad and sweat me about Montana Ujo and Lishono live on Facebook Capital D Capital 106.9 Nessa Mike so coach able producer one Korean Saudi images outdoor videos outdoor pokrani reactions outdoor no and so go rest on so etimia to join na 26-man squad wapani friends Steve Clark one so etimia da mountain edema man friends Scotland no say anomon commentator Brantia me pacho goalkeepers no wa famiansa Brantia friends Craig Gordon sanso na Angus Gunn and Liam Kelly way and so goalkeepers Panina your friends Steve Clark and so no etimi abom di ade ko World Cup no edema my friends ade kan say Scotland and opajim ade come no to do na so na defenders no Brantia friends Grant Handley and ade kan say Jack Hendry Aaron Hickey Dom Huayi and say Dom Hyam and Scott McKinney and Fepo Brantia friends Nathan Peterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, and John Scouter, and Karian Tierney. We answer defenders weapons so Timiatunesa, and from Adikopiemu, and so a World Cup Nasa Open Yajimre, Yadin come out to do so much media so Nasa Bibi Biazwa Timako and midfielders no Ubenya Brantia friends Ryan Christie, Findlay Curtis, and Larry Ferguson, Ben Gannon Dwack, Billy Gilmore. Anna John Magin, when so Kenny McLean, Scott McTominay, when so midfielders Wapania friends Steve Clark, and so Timia Bomidiani Copium, and so World Cup Nasama Minor, your friends Scotland Opino, Yajim Redding Commano, Dudona so Sumujumedia Bibia, and so Timia Kokana forward no, and also attackers no Munkomo, say and so Anatia, Shay Adams, Anna Lyndon Dykes, a Brantia friends John Hess, Anna Lawrence Shankland, Anna Fempon Ross Stewart. Way and so attackers weapons to Timitonesa and from an opajim yadin command to dona so Sumujumedes na Bibia and sweat Yako Kamadika din come say Arsenal team no Ag League no 2025-2026 Arsenal the Gunners champions our English Premier League a Brantia friends Max Dorman
just 16 years ono ana ezese kopiem enso English Premier League na ba kwasema the youngest player ono so edge English Premier League no yede nkoma dodo na so sumo dwumade osira bibia enso atimi akoka nanra mepacho kopiem enso was Stamford Bridge at Chelsea enso eche club a friend set Tottenham Hotspur ebo mekani no mutimu bako say league table no so relegation aye pinso relegation emu ayatene wonim say Tottenham and West Ham United wamumu bia timi can last tour and omuko PM enso ewa championship na say Tottenham ewa 38 points and West Ham United ewa 36 final day no say kobani say nei me pacho Tottenham ni Everton game no say Tottenham lose na say West Ham enso ekwahye Leeds United Tottenham ekwa relegation na say kobani say Tottenham enso ekwahye Everton na Leeds enso ekwahye West Ham me pacho Tottenham ekam West Ham ekọ na kobani say two sides nyina no enso etimi win dia chese Tottenham ekam West Ham ekọ say o club ni mu bia enso etimi board na one side so win dia na say enwo yeden enti relegation ni dia say mu ayedin brutal final day nyame adoma Sunday na say yebehu team ano so etimi ko relegation na pa no yede commando do na so so mujuma de say bibi bia so etimi akonka na Mikel Arteta and the only ade can say manager wano atimi abo English Premier League ni bi na wasa etimi abeko charge English Premier League no enti opani abakọ sema wano so etimi aye season we ya jimrede nkoma no dodo na so so mujuma de say bibi bia enso etimi akonka nanim Ivorian player Abrante odi agro and say ofi Cote d'Ivoire Abrante mi no koma Diamante ade can say Yan Diamante we say kan Edema Red Bull Salzburg and I say RB Leipzig and a reporter mete and it said Bundesliga young best player of the year no and also etimi come na pa no yeden come do na so so mujuma de say bibi bia so etimi akoka na declare sia kan and so Edema Arsenal team no and after say bomb of fair juma no and odisa image we Michael Boa na upepe image so odisa image we and so ekọ to Instagram ube hu Abrantia chese your friend Kai Avet mi nyina no Abrantia your friend say Larry Kelly wo mu nyina so chese Abrantia declare no wetimi etwa savi buka sab kamu nyina William Saliba mu nyina gina nachi and say otimi twa sab picture we and say image we and say osade kwato ni Instagram handle and pedi come no dodo na so so mujuma de Arsenal for and so update omo Instagram bio no say ukopiem our Instagram na o search for Arsenal the Ghana team na me patron bio no ubonse official account of the 2025-2026 Premier League champion na say enkofu dey chese omo ma de anche so kura eno a ye hia bense masa say mo ye league title mo ye league champions na ana admin and so ekọ update ade e kan say bio no and so our Instagram na page mra ye de command do na so sumu dwuma de so bibi bia and so atimi akonka no so eye nkoma akafi oba di nyina no and so ma encommand de kadu Mineral water. Get a grip. That's super bright. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. Yo, you don't know upness, highness, is it Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know be a meeting DL Power Sports who own him. Oh, Anidaso Wɔhɔ who be a Jumedino, so Kujo Crunch in him. Mamenti boom. DL Power Sports. The word there. The Jawo. That Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super bright. Right, Tabusha Guswa Sinkonya so kan get us Lumba super no pay. Wamse menkancha se dwumadie bia wudi no ye pensuo e de asoma hoade eno a ene Lumba super mofrana wamu kosku no nsusu no obepa bi na se woda shom lunch box ni mom didi wi a wamo no no esan se nhwemu adadi pefe se ne mofrana no ma ebi o madwum sanso a ana omo no mpeno esu ejira mra ne maame no ma ene yenua ma no ma mo suma fa afuo mo so a mo ma mofrana nufu no Lumba super ana meka mfoma no pa se ne ubetimi ama onsanso aka bi na ye se wapomudin enso atimi ejira bra no ma dama ye gusu asinkonya so agodie mu nsam yede esoma fa dusu no yede efisem nkomo no ana se yede ebesom na me no kasa de okopiem e
ɔman na ɛfɛn sɛ Morocco unim sɛ under 17 African Cup of Nations no ɛno nso ɛtodwa na ɛna the adeɛ kan sɛ Black Starlight of Ghana ɛbɛyi ɔmo final game nso afiri ɔmo ne ɔman a yɛfɛn sɛ South Africa game ni todwa 7 p.m. ɛna nnwuma ɛbɛtra se na ɛsɛ yɛde ho live commentary no ɛnso abɛsom na me no kasa deɛ ukopiem ɛnso ɛwɔ various group a ɛno nso ɛtodwa ɛwɔ saa competition ase a group A Morocco already kan ekita 4 points wabɔ 2 games anso a ana Egypt nso no ɛbɔ ekita 4 points ɔno nso etimi abɔ 2 games na Tunisia abɔ 2 games ekita 1 point ana Ethiopia enso etimi abɔ 2 games a wɔno nso etimi ekita 1 point na ukopiem enso ɛwɔ group B dia ɛwɔ ana Ivory Coast wɔn abɔ 3 anase 2 matches a wɔn kita 6 points wɔn 2 games nyina no wɔn ahyɛ club B anase ɔman B a wɔn ne nahyia club anase ɔman a yɛfɛn sɛ Cameroon nso no abɔ 2 games ekita 3 points Uganda abɔ 2 games ekita 3 points ana DR Congo wano abo 2 games only points bia no so eye senia every ade kan se group B aba yedi ni nyina enso esom na group C no me pacho Tanzania abo 2 games ekita 6 points Mali etosumienu abo 2 games ekita 2 points ana Mozambique abo 2 games ekita 1 point Angola enso abo 2 games a wokita 1 point group C ho ana man konkro Ghana enso so ewo Algeria abo 2 games ekita 4 points South Africa abo 2 games ekita 3 points Senegal abo 2 games ekita 3 points no maya ye fense Ghana yenso no yabo 2 games a yekita 1 point and on this note agudi mu nsema yeboaboa no nyina no anopai yemfansie sanse emra ne kopa enti anwumre ebo no nso ahia team ni nyina emra yede Black Starlight of Ghana live commentary against South Africa enso ebehia under 17 AFCON na etodwa Morocco yedi nyina no enso ebesumenti on this note agudi mu nsem nyina no yemfansie na me sorry so no we eye birthday wish chinchi pa eno abranti o mamanda ahomachi nyina ese woman messages ema remfio we efi shata we ye adwuma ewo Nkwa FM asinfosu ana o se mefa akonya usi na mereshi ni sister ni nuaba ni pon baba friend say Mary ohene happy birthday pa enti anopai Mary wa unuaba ma shata we ye adwuma ewo Nkwa FM asinfosu ana se yemfa akonya usi na se yemhwe awoda pa yakopon ti na nimcho onyo nhira chese oma onimde hunu ne ntase senia ohima Esther enya ohini na anima adom no nyankopon ema onya watofo ene nipa nyina anima adom ti Mavis ohene happy birthday pa we efi wa onua nimpon shata we ye adwuma ewo Nkwa FM asinfosu ana se yemfa akonya so yemhwe happy birthday ti Mary ohene nyankopon ontu nkonem happy birthday pa ana yede ema mofa yemfansi enti samje bekra no pay mamenchiao unura Mr. Samuel afo ana bema hope say nei maye adwuma no enso ede ama ana fe Miss Rita wo atema committee 2 woman ita adwuma de no Facebook eteko no ma information say ateko sase aba enti Miss Rita no pay me yanchiao we heavy pa na Dr. Steven Yaboa we adwuma e wo house hearing clinic we ENT specialist adopamanya no tia say unsu tie fantastic good morning pa ana encommend offer am yemfansi right you better be smack man business is no pay or they agudie mu sensembe so me no pay wo Anidaso Wɔhɔ mu bia the biggest money show in town dwumadie no so na ye dan ye ho akɔfa na boafo adwaton ye pa ye beto dwumadie ni so Ezisi mizu baby sene how we na Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. Wantrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, nebe shekiu amoniaje, Itegusa. Oh, Diofosu Event Center. Diofosu Plaza Hotels, dear Dime Papa. In the
Honum dear Ebuso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was some dia. Ye be ya punama. Afe ye 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Ya ube to mini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be huyen wa hwase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha obetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yem timotete womono. Yedro no manumbi amama de me ho. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us no. Amen ni jia bebusuamu papa. Na bema ka give us P capsules. And ni give us core capsules bomu nom dia. Na eni jeni ahoden no. Wa brudo. Give us P capsules. And men wadi infedu watwede kronkwan na efa. Give us core capsules. Apemfo abatan wo mo manufo ne nkwada wo ne infedu mienu nka ho. E wo drosto bia motofo nko Give us Herbal Center, Teshi Mobile. And na Teshi Adriami. Phone numbers 0543-222-470 and 050-68-51135. FD Ashusha Sa Ejedi Enkrato Imu Ajiatu. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. We are listening to DLFM 106.9, home of legend and great music. Nami mamu akwaba, munyina ediba DLFM. Nami mamu akwaba, munyina ediba DLFM. Ghana for Moon listen to DLFM 106.9. Ghana for Moon listen to DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Ghana, tune in to DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Ghanaians, please tune in to DLFM 106.9. Edamasi Baby. Nami mamu akwaba, munyina ediba DLFM. Mama don't know, send me big time. So send me mama.
say eyewa odopa na mani paye fum so pi na nka won so ede ade Ivat odopa so mani patumi ye nyoma bi o awurade Nyankopon Jesus Christ ye Ebu akwaba edeba DLFM 106.9 enyuma wetie every delay Charles Kojofosu idade Lumba watudi eyo noa enyawa eyo dopentra anopemi kanfu Lumba supadi amao Lumba pesi form bruta hey enso na akwane sei o nsanka bi unim say yam papa dade Lumba dwumadi a odie bia no o mai hote o mai honya akono recent ni nsuo no otono bo ase ede kwadane empenifo ani adwumaku atono bo ase hwehwe o mai Ghana anomde ne niam aye nom kwa ni paduam ni nuane edi kwa ni paduam hwehwe hunu say ehote ansane ya jatum Metro Food and Drugs Authority mpenifo FDA ajetum hunu say yes Lumba supano ayadu kromu nsu ankasa efiri butem pe papa ni bia enyamudie ni bia we ni yese kutu sepi bam maun sanka bi ekire din ebienso ni guma hodo mieno ye wo shattered one e ba kan say pure water and esan so bottled one papa yenso ne yakete wese nyadodo wewura ni bi kura enti abasra mo Ghana foi enanu ni nsu abakroma Ghana fo bia pe emi akira kwan enti ma mutu nsu ton ma mu chinchin traffic light e no eni be na mo pe akira kwan wate eye na ba fie insurance hie mu dia hudo nyina abade ntu ase hie mu dia bia no monto mo san fan frɛ e baba be fa na nsu do ababre mo na mo dia soma hoho no mo nso so a o pesa mo ne aye adwuma titiri no mo am tricycle kia ni bi on fa me fa nso no kwa akini na mbenya sika hwefie mon frɛ Lumba super penny for my true voice so 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616 0549 436 616 Yo mem ye pi wan krabo primante bawura mu a Lumba super no obenya bi ato mo nchen ebi kase wo dansoma ne mpotema madam abanya mechebutum the shop no eye close to Lumba Sports na wo dansoma na homa ne 0557 349 401 na ubawura mu ofanko ne mpotema mama Vic ebutum awo fanko sport m the shop no eben onyina se wo shepe no na homa ne 0500 680 na da kuma mfue yaba monchan yo brother Kwame ebutumo da kuma ne Sacred Station hona ne shop no wo eben adom topa no na homa ne 0244 094 793 wo madi afre no na ne ne nkoma nso do bia wo pe no onsa betimi aka dowenya ne wo fa se edit kwisi butum the shop no any Central University no ne de hwe ne mo na homa ne 0246 601 004 na pokwase otumase na nasa chira butum the shop no was certified water depot and the Bay government school na enteme kasa de shia mo signboard olebu ablekumake Pentecost miamia ne nyina amamole mofuma ne fanchire mo pokwase otumase aya wasufo ne nyina pasoro mo ko na nasa chira nchen mo ko tu nsuo de bi the shop no was certified water depot Bay government school no na homa ne 0592 317 481 Tema Auntie Emilia Butum the shop no Tema community 4 Secondary Great Hodaba Erobutu na homa ne 0540 423 201 Ashaman fwe yaba ya waseni bienu wa shaman yedi kano aya patience deponyo the shop no wakeke in and nice vako fratwa na homa ne 0543 499 035 Ashama Kroya ya wapegi mami business center and no Court Johnson Eben police barracks na homa ne 0243 330
836. Lumba super Papa call. Edam so kokra. Anapoya pema uya busia penny. Na peso ya nimunyam ewa busia nim unya nimunyam. Oh wadie mu a ompratwe mu a masra wada. Emfa sika sam fa ni agrokra. Uya pema uya oba na sika sam nya. Titina ya dempa. Titiri no nuanom mente wa no mema no. Uya bema pa na oni sika. Sabe otwe otiti se otwe nti. Oti ete se otwe nti. Aye kutu. Kese uya hwenye ye. Memo na ni sika no pay. Nya ne se. Ane padwuma ko bi aba. Ya chiche sika wo manyim. Esika no wo mransa na wanya. Ekwan tie bi na wafa so wanya sika. Ni nyina ya ghscratch.com. ghscratch.com. En mabel for kwan so e ma Ghana fo nya sika. Erugu ye botom de hwa busia. Wa wo ho akere wa wo ko babusia no besra nko babusia. Kakra ya kitia bia no. Bomodi na register. E wo ghscratch.com na betuma sika ni ene ya. Ye wa kwan porpora hodo miensa. Obetuma fa so nya sika. Edagu botom. E wo ghscratch.com fo mpeni fo akache. Yedi kan ye. To scratch card no. Otowia. Na wa scratch so pepa so e wo phone no so. Tuwia na wato. Na wato pa. Ekopon ye wadoma na wudin kunim pe. Anim ho no ma mono mu ho a. Na wonsaka sika we wo mre ho. Etasem yenu nsi nie. Ya wibia ya fani say daily challenge. The start daily challenge no. Se wutu scratch card no. More than just wo scratch do na woto na brebre Nyankopon ye wadom. Na wo ko anim kakran. Na ko do top 5 a. The dofo. Aba. E dia. Sika wo benya no ye fere daily cash prize wo be dipam wa filia fam se ataso miensa no number 3 ye can say the game challenge and over for favorite a year card you just pick your favorite card oh tell no for favorite card na wato pe na me watom na huri kakran be ho na kwato top 5 a me dofo sika wo sabeka no enye sika wakra enti we na akwa babusia me betata we me sira ko babusia kakra be kita Obia bobodia na ko ghscratch.com na register ni na ya na to card no to scratch card no na betuma disika sa kopim 100,000 Ghana cedis. Yes, no correct. Titisika no 1 billion. Yes, kaketwa. Oshabla na asisen. Go to scratch.com today. Go to ghscratch.com today and register. Start winning today. Abefilia FM. Powered by La Palm Casino. Approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions apply. 18 years and above only. Gamble responsibly. Yam funny say DLFM 106.9. Ghanaians, please tune in to DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Keep tuning in to DLFM 106.9. Ghana for listen to DLFM 106.9. Don't see
DLFM. I want me one Jimmy, so see me need baby papa, but so see. Make I for you, my son, I will see you better. Now for me, see woman who want to do it. That I'm a brownie for you. Papa, my connection, yeah, I have good time. So see, jam yummy, she yes, young way. Papa, my connection, yeah, I have good time. So see, make one of your bow, right, your bra. In fact, I dear we pound. So be any tea also. Hey, yo. Hey. Wako fa dear desumina so no be sie in the camera. Ne hwate. We are no boss so there. Hey. The more ya bluta. The late that Lumba, Cinema himself. Anima what to do, say we say. I no permit you, I tremble him out. Ready mu ya santua, makajas na ofase. Na jwa siriki bombo kwa die ya chapa. Sasa na mechama ofase kwa mia fum, bebe Obia. Hey, wafa no mana mnati say. Wafa kwa mia fum. Hey, wafa wako die. Esa me friend ye din komo wate. Aha. And the permanent can give us peak capsules never mount. You can't give us in Rona, you do Paba Montana, where you might think. You may dear Pono, but I know what then. And I me said they were poor with it. But in our quadrant, give us a year, I mean, company, your money and pay to Pamfan Simon. And they can you give us peak capsules. Give us peak capsules. Now, when you be saying, when I mean, some funny back, and the uncle. Aha. Now, what's a man? And to give us peak capsules. And you're very effective. Now, boy, you my dear pa, Mamma de Burnia ta. You make us a mincho. But of all, one says, so now chassis at to talk. Now, said you my union. A duana do a demo, Nasa Oko to Papa Swa. You are what Obani Bessie will soon one. Okay, among one is Abby. Pebble and who grow went in. Now, the 4 Ben Hokana hit Jinamuntem. They send the Awaba. It must be my friend through. We say yes, we are Bememwa. Now the boy and I hear to say, ya, Tim Keja. Dear. Enye. What then a good in your and Jessica Samukuto, Pema Gudino. More banning feeling for Nasabi on us way nipa, and the idea. And the premature decoration, give us pick ups, but to us, amount. We are Bema and Crown one woman, but your spams and what did be an him. My Hojo, my same contumely, and to know about it to me that come now so I want my Saka give a pick up source to us amount. We will be so I am one perma and that wapa. The sense will give us coca sauce, and a pay and 1 year come for a boy pa. Now was a web one casa. We will be a make say I am a team constipation and a tetewa. Mount Sankabi. Ebia Sisi and a yaw ukoto jet. Oh, which means we know a cocoa and a yosano. Omadi answer about 5 give us coca sauce or no. Any pick ups in a boom. Now, results have been when the Japan. Yes, that's what give us Raba Mester. And ready, in fact, Mr. Wada Copebi actually quite near me no say. Give us Raba Mester, no. Dear ye, oh, send Pebiano, your immune system. The same immune system, no. So, per se to me, you still come upon, and my quan Cadman Pedia. In your Hodijan and also send Kenika. Let me tell you what they are. Then you give us Herba Mester. And the put about wow. I'm only Pedina, Hodina to your quotation. And you be say malaria, typhoid, and if you jaundice, Sabi when he eyes are ponchieni, and wow. Mount Saka give us about Mr. But to us, amount. If you make us say, well, you are any Sifia. What don't say what woman's animal sort of cock, won't tell you any debt, wouldn't you think our Dianim? On Saka with to us, amount. Yes, also give us GC Mr. and capsules. Give us GC Mr. and capsules. Pebiachi the crime. We have about what whom fair kama. We're nearby the Jadeja, which names as a homa. We will topa and said the tear, a chinyam and munyam, Umpokia kama, Nanso never may be about your coins will be you. But off way, and Yabibia, and he fin a one yakono. And not to be Mafia, and Tietty and Techem and Mafia, it be there beyond my hoc rabium ground. And in Sansa trying if you want to Messiano.
insu kankan ye fra hifia na moba e be kan say white o depu e betu ase ama wo we obi nso a make say wodwo nso ya wa wote wa kire nya de wa woni atenka wo mpam lack of sexual feelings in women obey the hoda wotim esese bi e boba akoto nsuom tim kra wotini du fatia e dan nsuom mfie pi aye so obey de enye o debi mo fast for na aba no mo bu adwuma at least one ntse adwuma na waye ne konkan na say wo da ho ani enye fine on saka give a GCMSA and capsules e bebo apa we obi nso obu nsa wote yawa e bebo a Sasa na obu nsa no ntisi so irregular menstrual flow e ba na de chana tekọ etene Ghana nyinam Ghanaian no kafreka jo mesra wada on saka give a GCMSA and capsules e bebo apa sa wo pe give us mpani fo akira kwan no pe ndo do watu a all it in license Kabe cash up any pharmacy o my Ghana munyina no okwa o mchan a wo benya bi wo pa dudu atu a fra homan any telephone kasa 0543 222 470 0543 222 470 me set him the amount 0543 222 470. Pay me woda sonko e ma Mr. Emmanuel kwesi nyaku kumi Mr. Emmanuel kwesi nyaku kumi we free wa wo manchen won mo kire ma na kide yampo yankopon o de adoma boatom so o de afiba kon e de akanfie ho enti Mr. Emmanuel kwesi nyaku kumi God bless you abundantly for us. This is coming from your children almost omodo pa itene kide yampo yankopon yatom na o de afiba kon akanfie ho a ya me hira o na tina ni mfa nchira o happy birthday once again o ma onko na wara pa na onko so antena se na onhwe o na nanu nyina happy birthday Mr. Emmanuel kwesi nyaku kumi ya me hira pinu a woda no onya ne sonko we free wan kasa wo manchen na mo da woda sonko we no e ma wo na Mr. Sammy Opoku Woman News Editor the Mark Kingdom 107.7 FM in the Piazza de Baye we see how that's no kwa dia ma Mr. Adonten Sylvester Ahafo Anon South East Deputy Secretary and the Deputy Nadmo in charge of operations. We have one about Dauda Yusuf Yakubu Ahafo Anon South East constituency chairman hopeful and was young country and Kidian Poyankopon and the Afuba Kodia Kawo Mr. Adonten Sylvester one Ahafo Anon South East we are Deputy Secretary we question your Deputy Nadmo in charge of operations. Happy birthday Mr. Donten nyo kese ye kwa tenten onye chemu ode na busuani nyina esre etiama opoma utrimu po nyina mremu. Happy birthday once again Mr. Adonten Sylvester Ahafo South East Deputy Secretary and Deputy Nadmo in charge of operations from Honorable Dauda Yusuf Yakubu Ahafo South East constituency chairman no say yamfa woda soko we yamfa ma na won say woda soko kwa dia ma o yamma me Christiana Dako dodo afra was ama black wo nyina hini ene yakopon dia fa kwa kanfia o mama ya me chira pi ekwatenten anwo fadua ekopon chira dem fa nchira o ma de akoma panyina na on fa fra do kwa demo. Happy birthday once again to you anwo fadua ade nyina Christiana Dako aka ama black wo nyina hini ya me chira pi no awoda no onya na sere kokura watamfi betata wa ya pana pampa Yesu Kristo demo we everywhere unya ba ma ba kope kakape na fi pema dro na mo se yemfa woda sunku we no yemfa ema o e wo fa se brabra kranten e de pia so e de first sentimental e be so me asem na bentro e no don soria da dan soria wasimewu enche be betena se enko wan krata na adape ya tena se
Na yama Ghana fo hu de kwaso nyina o kura kata nim. Kwaso ne metena. E dia meji so ya wofa. O si ade o de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Se dia ne maburo. Answana memabu. I don't know. Mama can catch you in on Facebook no say Collins are not the buy. Say good morning. Say uncle pass and e ma na busua nyina. Sanse na kwasi o kire da ko. Say good morning. O share life e di fra o se din pa sha da kam nya gona nkum. E ja kase pa. Ade ma yego abusua peni kwa kubuadu e wa agona nkum. Agona nkum ni e o di fra agona nkum se no de buy. Inkusi da ben e na be ma amansan adadamo. No bet Collins are no. Yeah, one sorry. On him to phone, I figure or two no. I be a chance. Happy birthday and come. That the Lumba home, the very on the CEO. What's the dolphin chain? Cabin for Sue. May the Lord bless him and protect him. Long life and prosperity. Collins are no. Sure, what you go be on? Oh, yeah, dear pa. You better come home. I be your fortness here. Give me a bema. Yeah, Cabin. For Sue. Senior, they happen to be your birthday. And there was some pie, be catch the pa. Nana Zakalia, Ediaba, Nana Zakalia say, good morning, oh, I'm in watching you live. That's the palm of us, Nana Zakaria, sorry, Chilapi. Many was you. I train one of your. Miami to soon. A bomb for me the other day. And then there's your wind team is the boom you're from for you. A yenny breath. What do you want? Oh, no phone. Papa, what's the legend? Yeah, put time. So see, send me no because yeah. I wanna be nine years. Papa, what's the legend? Yeah, put time. So see, and my mountain is yo. Mother, when I'm ready, I'm your mama. Papa, what's the legend? Yeah, put time. So see, I don't do it. Who's on me near me? Any phone. Anidaso Wɔhɔ Obia. Yamao akwa babio edeba Anidaso Wɔhɔ Obia, the biggest morning show in town, right here on DLFM 106.9. Bia yedro no yetena se nanko wankrata ne etuturi no asrane abasa na wahu de ekoso ewo oman Ghana ene amahodo ensensem emum. Anopai yemfa the daily case kwakrata no enhye kwakrata boboso dwumadie no asen. Na some de ba ya esopa eni ode asante achemnov womma hye betwane oniminyamfo ohene Kwame Frempong okay nifo ni de hanom na in fact atade a hyere na efe pa na behunu sei ohene Kwame Frempong ne maame eda fom tim a gwagbodu kutuntum ena fi ntade tuntum na hyena chese o twa agyajo pa no wira ho katafa taso miensa e o delegates ne kwa katai ba ma ne se meke sei asante achim not MP breaks silence denies romance scam timke say de o mu kirem sei asante achim not ma shebe dwani a meke sei wakwodin senseme Amsterdam Netherlands ememu no o mu kirem sei o sensem no nokuranim twanto so na nipa bi edigu na nim ase say asem na ha ne pa no pay kurakatai ede ho sensem aba abeto idwa na yankwaso anyire mo wo the delegates kurakatai ne bo amane say mashebadwam demukuma wanu mpado dini a no kure ye eya de hia wonu mo futu mashebadwani oniminyamfo Alexander afenyo Kwame na osahene markin fonum da ha no kirema afenyo markin tears into a bronze judge o kirema sesei wo hwe o manyim se de no mekwa akwa ye kan ka bia mamuo Alexander afenyo markin e kirema ma ye tim sesei no wontumi enkire wadwen e wo mra o man eye kabi na menka bia mamuo sesei abronye DC ana wo kirema yi judge a kire no edna kwahye afiase ye ya papai wa mama na nka na sem oh wo kirema mu aye pa na kwan a judge no mranim ni no anase otemuafo ne de abronye faso no ene kwan a wono faso etatai MPP amanyoku de mane yade nkonkan iti wono hwe na wono enyai ehon sem aba sanso na bawomia is threat to NDC esedun katia na katafana fatasum ye no mu kirem say
national chairman edema ND Samanyuku no yam papa Johnson esedin ketia obochirem say hwe doctor Alhaji Mahmud Bawumia nisu ehunu amanyosem a oye threat ehu pa na emfimpim ne do nu watwa bato mu no obeye tough pa obe onya bayra do wadwo emfa ma ND Samanyuku na make say Johnson esedin ketia aja tum se Bawumia bama wonom post tough opposition pa be den e de ma wonom pa no pay ehun se betotwa e wo delegates ko wakrata no emu ehun se maba na Frank Anodompre wo kirema mighty minority ready for 2028 Frank Anodompre oniminyamfo insewam atoagire ma hyebetwani o kirema damkuma wo ma hyebetwam aye crowd sengo po ya atoma emfimpi miene do nu watwa bato ne de kunumde na eba no ntemo hye ne so pa na kuakata ne ye bosso na me wo faase mark yese e de ato Facebook e na YouTube to ba obehu nsema hodo aye de hu komo anya na wonso watimi ehudie koso wo Mike ndem na Apostle Dr. Kwadwo Safo Goswom July 30th ntemi kase ngo po ya atoma kita wonsa bosu be de dem de toso eduasa ene yem papa ya de nyina Apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka Omen bakopɛ no krabia no pɛ ho sensem aba abetodwa eno yɛ nsema woda no pɛ the delegates ko akata no ɛdeba ɛbɛsom yɛn na daily graphic ko akata na sifam ruta na soma de ba enenie wobɛhu asoafo no men ɔda ya ho ne ne sensem anom mechira minister for energy and green transition oniminyamfo John Abdullah Gina Pomfoni de hanom na wo kirema Voter River Authority VRA NF Netco omo staff adwuma yefo ne kirem say see betena se na privatization no aha sawa de bakuya na je tawo fie hanom aha privatization privatize ahon sensem nya enyinam kane ahon sensem nya beto dwa wo mam ha na nya asem kuma se ne ye de ma ankrankra kwaye ho adwuma na de ade a na se mu kirem say se ma kwan na my Ghana ya bodon komi na nyinam kane de koma ankrankra de yampene privatize ya nyamfa nya adwuma kra yampene e ma nya adwuma bio ni senti omu kire mo mpene mo nte ase ma yamfa enyinam kane aso ye no nkoma ankrankra adwuma yampene kra etemo hye no so eno se yensema na ahodo ya no pay daily graphic wakrata na beto dwa omu kire mi say yantena ase yamfa Ghana nyinam kane yankoma ankrankra adwuma de yampene wo manyim privatize de enya adwuma wo manyimu bio yampene kra ho sensem no aba na sanso na no pay minister sector minister wakasa kirem say royalties and the first quarter no eje 2 billion Ghana cedis yasam kuma kra emudo pa emudo ankasa o kirema mining sector delivers over 2 billion royalties first quarter tinyasam kuma kra say Ghana efuma gudu aye to ni mpanifo kirema first quarter ni sika aba no royalties abamu no eje 2 billion Ghana cedis ano atene pa ento mu kirem say no Ghana fuma gudie to ne yakua nim pa ne mapagu so a ekonkan edema o man no pay daily graphic wakata no ede ho sensem aba abeto edwam na daily guide wakata na form brutal no pay den sema ba na wo kirema MPP petitions diplomatic community over political persecutions the make said ye de ko ma sheba dwoma si form kirem say ye fanto Ghana fo anim atata na hunahuna ekwa kwaso tia MPP aban no omompe enti wiase nyina nka bi emfama MPP na hunahuna no eto ntwa ehon nsam na abai nsam aba na asante achim MP kata na beto dwa kirem say daily guide eba amane sesese no enkopo ya adom ekira okwa gina court anim ewo eye Holland mamu na mpenifo atena na asem no so se bone de a danto na asema se no kura nim de a obefa ne ho adi sese de asante achim north adehye ene Ghana fo nyina ye mompaye emfantai ye nua bema ya de nyina wahene kwa me frempon echi afise papa yi so kodi ntwa Ghana man mguase ya ba no nyasem gwa yamase bedwa konwa ne Ghana nyina ne mguase e na aka yen eti ye mompai se menye mane nya no kore mo ye no kore de a ha omen ye ho agufin pa e ho nsem na bebetodwa e wo daily guide ko wakata no enim na mo kire ma NDC peni ba ko obodwumade de ma NDC amanyuko no ne din ade Isa eye bata papai wa kwakwawu e hotel room katafa to sinsia e wo daily guide
Pepia kwakowu e hotel room. Wakowu ya anope ho nsɛm apanya sɛm kuma kra. Ano ɔde ne pa wakowu o hotel okwada honom. Wakowu ya ne nkwa firi ne nsɛm. Nyasɛm kuma o. Nsɛm aba. Na yempie mu de custodian ko aka tena se form brutal no pay. Di custodian aka se kyerem say MPP petitions foreign diplomat over a swollen state condemn prosecutions. Yaka ho nsɛm dada. Omo kyerem say ene MPP amanyo no kori kyerem a tata na toso enti mpanifo nka bi ma wonom ne sade yakoso no mpanifo ankasa ebedu baabi no ebeye nsɛmpi wo mayim sabe omo kyerem a eni senya tumi ehunehuna wonom toto enti omo nyai saa ha adwen ano pay ho sensem aba. Na Baben urges renewed anti-corruption drive at APNAC meeting. Enti Omega na mashibadwom echiame yam papa right honorable Kingsford Sumana Baben. Ana wochirema say prone kankan said ya dwedwira ye ho ne nya de pa nti obesre ye mo ye ho modern ye nya fam de ebeye bia na prone kankan no yentumi entu ase. Na katafa toso enso anafo honom edema the Ghanaian publisher ebo amane no pay say Arsenal wanom enwini Premier League no English Premier League champions for 2026-2027 season. And away 2025-2026 oh 25-26 season no make us say Arsenal just said oh o magic crew and so as champions for 2025-2026 league season no one magic. Omo sansu ejinam Champions League finals omo kwaje no so aka na yese omo prepare chiri kura e wan se na pay no the Ghanaian publisher e de won sensem e de aba abetu na the chronicle ko aka tena se form dota wo chire ma Apostle Kwadwo Safo goes home July 30th yaka ho nsem na enka ne chire so do ne chire mu wo Western North mantam ni mu a katafa etoso mienu ene miensa e wo the chronicle e ba mane say ekwanya mofra faso pa ko school yo ehu papa ehu pandigana mpenifo nso de ne kwatenten ne kwan basa ne nsuo so mofra nam ko school no ano edene enti yenhwe ne ye ne yenya bibi emfa ho ntesa ebe ha dwenyi pa ewo oman emu be ha dwen na Togo opens borders to all African travelers in major free movement push. Ubekwa na. Yesi yanka njiramo. Supreme kwa krata ni chirema. Se Togo mano. Wanuma bie, wanuma punuma tuhonom. Bebia wobia pese otu kwan kwa Togo manim. Na kwa jumaden kwa bobra. Nena mapako nkande ma wono. Mabia omu punuma tuhonom. Free. Obia tumiko Togo. Eko didja. Eko ba jumaden kwa pe jumani biye. Timika se die Togo mana bie. Wanuma punum dia tuhonom. Boda ne daho. Tatra obi ankohiem Bismarck be ko bia na se matese so be wale broni ana yate Bismarck so be wale broni nte no Togo abrofo ni ho abrofo ho ene onko we enti Bismarck yesra Togo apono ne ye free way US ne Canada ne ade no be bre pa kwa be fa so ansa ka be sakura nyagro bimpo na wokwa akwaje be sa be ko ne wanim ayo oba akra esimesida enti we ni Togo de ne ye free enti mesra ko Togo omo chirema nansenso mana kogu opa mana kotogo bebre okwa wabeboa zigidi be ko bia na zigidi onko on the Togo de onko Bismarck na beko na the Accra Times aba wo chirema afoko a born leader Paul Afoko na ni abre bluta ope MPP amanyoko no wanom national chairman dibra kitem na ni abre na mo chirema papai si yekani pa kani se wo pa dia Paul Afoko yem papa waye bida wa hwa 2020 8 no ebedu ha no mo pe na yem papa Paul Afoko national chairman edema MPP amanyoko no de honsem de aba abetudwam na sanso na de akrata na betudwa sei otwerechirofo pani edema ndis amanyoko no yem papa fifi fiabe court ekirem sei obesre nkabom ene atu ho ache ene omamba pa emra ndis amanyoko no momwa na oman munyina monchechire oman kama emfa nko bohya asase so munyai sei aban ba ya menya adwuma nyeye ene mayi miama munyai sa ade no
na mu nyina montai Ghana man pani John Dramani Mahama ne ani sam nyekuo n'achi na momfa Ghana man no mon reset ne kama ɛho nsɛm na no pay no ɛyɛ the Accra Times ɛde aba abeto edwa yakuanim na yɛmpie mu ɛwɔ the source de bia ba no kyerem sɛ Human Rights Action Hit MIIF the penifo kyerem sɛ meka sɛ deɛ enipa fa ho de yɛ de a edoman mu penifo akoma so yɛ pa ne santi ɛyɛ Mrs. Juliana Nelson on the Chief Executive Officer de ma MIIF na ni abere pa podwumade ahwe mani pa fa hodie ɛho sensem akonkan ede ama omen na the informer ebo amane say Atamas honored as ultimate Christian personality mama miraho pa miraho yan papa tamle so mabɔ na baso sɛ yɛ po bi pa Kristo ni ma papa kyɛ sɛ meka sɛ nyamesom adura ne widie mu a ɛyɛ ɔno a mabɔ na baso efe pa ɛyɛ kama na kwa kata yɛ so pa sama yɛ so pa wɔ mu no kata fata so ɛwɔ miɛnsa na ɔmode national chairman edema NDC Johnson said doing katiafo nda no mu kyerem sɛ Magadon in NDC angry party loyalties mu kyerem sɛ unleash a ferry on arrogant appointees NDC am yoko ne managwa mu kyerem nipa ne bia nya tumi omosom nanso mu munipa munya tumi wieye no ayen sempie mumfo obo ne die mani pa bia nti ombetu omo sesa mere sem omo se yanka nkyere mo emere wo hwei ye ninka so enche mo betu omo nka wo men nadwuma mbedi mo ha no bo say yes eye nipa na to aba ema munya akonya moteso ne nti mo a mapagya mo matiri say Ghana man peni ama mutibre nti mu nipa mfa nipa nya hwe no montwen na 2028 tefikyire ha ya wo mbe show mu red card na kyerɛ mo hwe ade a mapin ho enen ye nsɛm ahodo anopai the informer kwakata no edeba ebeto edwa eno se yen sema ba no na Ghana man pani kyerem say Africa must control its health destiny Ghana man pani John Dramani mama kyerem say obesa bi man panimfo ye ne yankasa yemwa ne apomuden ne ho nsensam de se apomuden pa de ma yemfa nkwahya brofo ne say ye ne yankasa ye hwetoto ne mapa emfa ma ye ne yankasa ya pomuden anopai ho nsensam aba abeto edwam. The new publisher the aba I fired judges. Lawless conduct not his person. Afenyo marking response. Tefio marking a ja. So ka na adwen the lawyer. Ka bi the achira no mlani muni. Temu afo no ka bi achira ne fi say. The juma dia wodie no. Ene omanyi emra. Ebo ebra emfa kra. Ka na adwen. Ede achire no anopa we nyina we so ne fa kwa kata mbo so dwumadie no yemfa ne nyina ensefisemre no ede yanim kan ye pa ne fa dwumadie ahodo aka no emeto aso mesom fie hanom na dwumadie a wutie ne dia da so no ye frɛ ne sɛn Anidaso Wɔhɔ ma Obia DLFM dwumadie be ne ye die education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Mwa fase for the station yet here friend is saying we are listening to DLFM 106.9 home of legend and great music. And I'm also menso your friend me saying we are listening to Nhyiraba on DLFM 106.9. No hasa ma yana hasa ne na ba ne say pe na yam papa Daddy Lumba senior man himself champion man obaka kira mo say Ghana for sra mo ade we na ese mu nyina mo ye na me mamu akwaba mu nyina ediba DLFM na me mamu akwaba mu nyina ediba DLFM Daddy Lumba mo nyina akwaba wi no de mo ba DLFM a na yam papa ya de nyina ya brother senior man himself Kevin Fosu na your birthday
What's so back at Ghana for saying? Ghana for Moon listen to DLFM 106.9. Ghana for Moon listen to DLFM 106.9. Yes, I need a TSM. Yani ya chrono. DLFM. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. DLFM 106.9. Ghana, tune in to DLFM 106.9. DLFM 106.9. Minye ni babyo mo kwajo
In fact, Obia temese boampa. Na nyuma na da ese susi yemfa ni sebio.
je jan ho menne obi de sen e ka aba no ade no ma bi wa na ha adwen o se wote ho no ma na ade be de wa koma so obi de ho agrosa na afre won se afre wani abre e ko ho atwade enye o ni na ho ana pemi kanfo di ofosu plaza hotels e de mo na pay utu kwan ko ba bi na ni mo ho no ma ba yi kokwa ne ni abo je mesrawo enti ne yebo a se be ya wa hwa watu kwan a unkwan kwada ba bi hotel bi wa kwada ho no ma impuru ka pom ba yi anadwo no oba sana mo je nyina sa mesrawo ada hotel ya to yebo wasiese ni kama papa bi yesiese mu pa ura inside ya ma free wifi wa ngasa to me browse sa for the moon nyina bedi bo so me kra ya wa wasema ya emfa ho kra se wona no nya osika na wope se wasomju keke na onye babia de otire betu keke nti na wo ye de aboa yen eye di Ofosu Plaza Hotels mesra wo yampa ne papa ni bia nyamo de ni bia babia de na wasomaju a wadi kire mo wo di Ofosu Plaza Hotels na ye mo a ya se ne doson ne ka se mo am wo pie mantami se region wo Kwafolu dua na mpatam a ya wa se ne yenu wo Kwafolu dua na mpatam ya watachem ana afin so botanso Ebrinso ya wahwere ase adenta ya wafafra ha Nanko do nim senka mewu ojama me ho akere me nanso mankwawe aboda masakra hotels no ya wo comfortable and luxurious rooms ya sanso wa conference rooms for all conferences ya wo events grounds ya de ma de hye ma pese odi be ma kwanya wa beje ho no mo de aye ni nyina kitu obi pe na abetua umpe we apede ye ya sanso wa gym centers e de mama mpesa mutetere ma pom nyina ya wo swimming pool kase ya pada ho no ma wa gaza betumi akọ dem nyina e kire din ba ho no ma uhia hwe air conditioner 24/7 esi so eno ache no upeduane pedia yesan ye ni nyina bi wo honom ye local and afi continental aborofo ne de bi na ape China nuane India fo nuane ebe aduane na ape ni nyina obenya Ghana so ye de ya pem ya sonsom ni bia ene enkontom ne nkoko oguso ko bi daso ana anaka ko papa bi se kutu se bibam anapo na bayira papa bi atu ya boss ya slide ne kama the pompe mini DJ man enko ho no ye kwa kufilie fu man senya bakra ana gide yenko ye bekọ die Ofosu bakọ de chiachia mo na mesra wo pe mu nkire mu a premprefa matrofo yi so eye 0530 458 834 0530 458 834 and 0207 979 461 0207 797 0207 979 461 and here the Ofosu Plaza Hotels and Pinifa Matrofo no no be yem swampa anape men kamfo medimafo herbal clinic in farma ye be na di kan ko na me ka say no the doctor adija mfi ko dan wuram 40 solo days 40 days so na ko dan wuram no bompa ye sekire yampa yankopon ye nani na onso na daye no ancha na ko yamfa Ghana fo mfa so na onye duru mfa nsa Ghana fo ya de Doctor ye city akoda nwura musa kwaye ne musa 40 solid days na yankopon bie na ni chense doctor fa wei ekosa Ghana for ya de yankopon ka che doctor say wa hu de ye siwa ni mai fa hahan ni bi na why eho abena no na wokọ a fa hye dodo fa ye nuro dan na ni kama na Ghana for ne ba mesra wo bomode ne bia so ye kese ye pa na tudin medimafo herbal clinic na Ghana ni ba hodoma na pomodin konkan Mr. Doctor, enipa wa wuda mochre de Mr. Mfansa nka enye ye. Mechede ampa Yankopon mensa nyane ne biu.
enti me ka say so ye obi a wawudi a mesra wa yema wa afiri mu wate okwa kura kire din ye ntumi nya hohwe na mmom unwu ye nkoro nkuto de a na se moja de su de mu afrisane na nkwa woni padua mu a ko medimafo ba krena krenika so ye bebo apa na so ye de amawo ye de brebeto ye de ne so ne atu ase ade hia mo wan kran aseni bi aba e bia wo no stroke ne how waist pains ukoto dwe etutu sa inso ye sifo mu sasabro SSB etete opa bomade akopie mu e wo bedimafo ba clinic ne yenso wase no peni ansa ya de nekra prema temo ye wakra poku asemayra asante matem kuma se waso ni bi itakrade ye wo bi takwa ye wo bi na me ahodo ma Ghana mu nyina wo bi mo makra ha se ne de poku asemayra for doctor Adija mfi Dr. Tam da so ma true face so 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 0500 727 215. Anapayam funny say wudi pa na nya woda na ye de ya DLFM 106.9. na ho asema yana ne ya tankwan make se abedwafo atena se enti yebekọ na yakwa kwedin koma no pei asema dapono so no na yabubu na Ghana for ehudi yakosu nyina ha eye de It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. Yanara Sassani, Airport in my eye, Mojana, Nanum Shegu, Nada to my eye. Edumene was so, say a pay, Piazza so, Ningan Twasso, go to Cranina, as a man coming out. Eddie ain't Bremo, the Mamaya Sassi, good or what to say. Oh my no, oh my no, yes and I oh my foot by the chair, oh my
Okay, this is my motherland, Lady Ghana tiny. Anything I go talk, we make a tiny. Bo, Bonia, hey, Bonnie Dana Fay, hey. Many me feel the hikati and many won't pay. Malabahi can you feel the Bajamin Cabo? When you look on India, I promise on my own, I'm more tired and Shona. Ling off the Vina Sana, the Bukuna no Shona. Yawaena, Jumanchia Fico May, Cohen Kabila Capito. So money by ya, if the Minumia Nuna. Ghana match turn the crankro, Minumia Nuna so. And I pay as some adapusini. Oh my Ghana Chileno. Minum Quaya ye fast way Chileno. Yet Chileno will crack as young Kutomo. Nay Jai Kron Kuma, and I send Kron Kituano, Grassing Craseno. Sabia Hononia Ghana for Nibin Owana, as Mammy Bissani. If we say, you show my Atanas Yayeno. Who come me who do be Titru Emma Atoya and Fama Western North region. Our win, Swaman Echo say we didn't put them now. In fact, I had James. Who even Eastern region. Yamia Pina won't crossing baby. Some part of Ashanti region. Some part of Central region. I mean, all our regions in water region in Obakonoba will say a cracky to a bishop baby. There was school honor. I don't want to say the school who Cassatiana Reho. And what she a quayam of funny chance or more to me a co school. Again, Kosana is a happy and I say me and a canna. What to find a bone, I am a dog. What to miss a canny be a honor man. You swore I'm a fan of fast walk. What's up, motherland? Now, life jacket, I'm a fan bet to me a chance of the chance soon. Now, been home, I am afraid. I don't want to tell what's in your will. About funny being so to trade. From the big bed and tears to one team. I'm yard when I'm young Fefia. You're not finding the co. If one among so, you're my super journey of her. You are buying them, seeing DCE, MC or her. There was several members by 2 Obama on also here some potemo. The minimum po. Say about go do school mono. Then now we be Trentino. But when I'm a friend, I'm a break. Yeah, besides, in so far, I'm a channel so no. And for whom baby, I want school crowd. The same question I never. And found so go school one crying. Go school Kumasi. Go school walk. For whatever to me talk. What has some tone one thing? Many by you some examination paper number 2 jar. So we see you. So once you're not our coach. Enti say ye ne sadia ye na SM24 ye na ye Enquires and so sabe mo from ko school no ya ma mo so hu ne sabe o mo ye Ghana fo na nkwa ye nkra ne kuma ase nko a anopay me ba se sia na bedwofo atena se na ye ni nkomo asampayetia obanyansafo so wo bunu ye won kana asam Tema futu sam kakre wa supreme. Yo kofi, oman ya woman, omani ya mamana. Geni baby ako, wacha ta ya wareni. Wonsom, wanini pa, kasade pa wofio ye. And then blend to the fort and I see Yanko Machinama Kwaba, Bismarck man busy. Nhyiraba. That is saying. Yes, I do me want. Eh, that chudi ampo yanko panse. Yede yamiasena. Mr. Ziggy. Yes, boss. Edini ya Mr. Samuel Akwa. DJ Ziggy eye na hotedin. Nhyiraba tifu. Bibi aboko de. Nyame na do me ho ye na wo so panse. Yo nyame ado. Na weda ne na asai mu ayunu kaka. Oh, eni ese woni tua. Endo ase de nsuo ni ye no. Enye easy kura wo fa ndo me kodu fie be 10 plus o. O me duru fie ne no ndo abo. Me bre bluta. Bre pa na jaye kurikrem. Dade Lumba nyom. Wate ase. O my Ghana ho donti no. And yenna na ya be some Ghana for some pana anopa menhia asem free Bismarck man busy Bismarck anopa ye din komo wo kwa me ahodo wo man Ghana mu a mesra me de picture bi e ma me wo fa ase mark yesenti ye kwa yedim no de begu so na ye hu ensem a ye kan hu adansidi wo ko ensuo bi e wo Western North region ye fa ne se Ruba bia enti wate bia pen a aha constituency ba kono no na nkronkro bi wo honom na senior ukọ honom a emafro mo wo ankase eye apromase mission epiema kwamia hodo atwa ho ahia no openi enso on betwa mpo ansa na o makọ school no den entry eje krum emiamia pi chese mofra no beburu nsuo atwa nsuo ansa na wono makọ school o matade nyina befo o mokọ kodu classroom na first half abawieye
na mama break kura inso hwa twere du ne ye twere nso hwa yanka se nipa we baby o woni ntini ye consider ne da bi ni nyina ye pe na me bisa se life jacket amafa no kura be hye ansa na mo de atwa nsuo no akọ school no edene ma wonom some part of voter region asema ye kan toto na asa na ekoso am ye kwe animo no de na ese ye mpanifo ye na Enquires sabi Obia owo nkran owo kumase owo takrade owo Cape Coast ene oman Ghana owo sunyane ni nkronkran kese ni kutuo no nkwala ne be enjoy oman Ghana di suyan hyehye na ndani pan so wa kurase ne so ka Ghana ni ho ede ye ne nyanya waso oman ne fa hyehye pemfem wo akwam ne ehunu se sabi oman ne nya kura kese nkwa ne mo wa kurase ne so sabi omo susu tuato omo ye Ghana de hye ye ni nkoma no pai Nhyiraba medase ye ncha Ghana fo no bibia when your paper den kasa fida to DL10609 na Nhyiraba before say me come nsem no me pese me busa question we answer na mato so Sammy ya o ye disankoma no perform no omo to aba omo to aba dibi omo to aba pa eduru ho no mampanifo no call enti hwe ye besre na ye tiefo no mra Facebook DLFM 106.9 enti we de ye kan we aye Western North enti wo ba YouTube ana fi Facebook no so be hu de ye kan ho asemi Western North region ohun wo kwa nkrokra da mbobu din no ebi ho no mo na echese kodo amofra yi edi twa nsuo akọ school no ebi na wo hɔ yi ho mo to aba eje krom esunafo North mensenem ewo Western North region hwe ade tantan amofra we tina so etwa nsuo anso makọ school sa amofra we metima me nsuo na meka omundu 10 years o omususu akra omususu a se obetimi join live on Facebook a no ma hwe nkomo na yedi no enu si se ode akwada uswasei efa santiti we manase sa anamo atisi mu a mibisa mo senti okotra classroom ade be pa na teacher ni be kire be ko na dwum because ade asa wada ade be kire ma na ko school no na dwundwan anze urade ekwan be so na metime fa atwa nsuo yi akopie school enye bia homework bia ede ama na odwun hu anase exam bia okotro na odwun hu ekwan ko be fa so awura school ho no e ho na odwun se si akra nsuo na sha se to no kra ne asem no isi bati okrumu a etimi nya sika twitwiri die sabi edidi nsem hunu okrumu a MPs awodo ne MCs ne various novels awodo ayi mu no enya bibia ntia. These are some of the things. Ghana for enyina over 35 million population enyina ntimi kotra sa parliamentary house or parliament house or etini atutumo ankurankura se mon ko represent yen we betimi aka se ne MP krampo embo wa parliament house da so me constituency no there are some areas and I said there are some places and kwara mo go school omo rescue omo life twa ensuo efa kodo ansa enti kwama ne be fa so asisa adu yonkwan aji se ebia ensuo ni yiri na kodo na abutu na ere akwala bi kwa ansa na ba betena so abeti committee na agi per diem so member of parliament for Sunafo North eye oniminyamfo Mohammed Haruna ona yo mmeshi bedwani you see oyen Disney sure na buy na wopa what transfer for how many years it's the first time there we can pardon him it's the first time we can pardon him and we kwampo no enya ayibia betimi justify say yem pardon o man as say aside on no kwampo no say na mbusa no omo to about wa he's not the very first MP where dear kunya na say what trend Debbie and this is not the first time just 2024 and obai no no kra no o serve as parliamentary committee on works and housing committee ewo manga na measure badwafie o sanso bo adwumaden wo so you see and American and you're the first person Debbie ODMP o and then just 2026 we na say situation we here awo beti ma gasa o ma fast at situation and say tibia we mu akọ school I use the same channel and I say same procedure am dey akọ school we no bubruja Nhyiraba and what bia bi ti say na onye determine bibi nsi wani so amasa udu classes eti dudu na ya dey gan say illiteracy rate also nyina we o
because before so be do school ka challenges of fam no maame kwampo me kan so no so sebi kakre ni wo be ka se akola na ikokro be didi amya e kama ansa na wako school enti bi asetena mu adwendwen ho dada na o sa fa challenges we ma sa ko school te ogusua dia sabo fero onye determine na se bibi nsi na ni so a na beti class me ubeti se mpanifo bebre na aka me do classes na me ja school me dey say no kan reasons a dodo na san kwala san mo fero se bi do classes no mu ja ya sa reasons na no mbema na baby am fa ekwa am fa ko school no na eden ye twa kodo ansa enti we say e bi as 7 am na kodo no be cross akọ other half a udu 75 atu ja akoda kro be san sa mia bi se nzu no maame fo ne papa fo mo anopa be sori akofa akofa nuanu wafu ma ba anso am ko school won sori preko pen ko school ayo akofa ma ba yes because juma wa ekuayo oho no se juma wa ekuayo ani nyina enim sebi ekura sa titina wan en kofa mara na bedi enti before sa koda we be ko school na enema wo fo mansa no enema wo fam and the other side Nhyiraba no pay e awerho pa ene se edu BC ene wasia omo mo tikro kesiem omo after school ye mom extra classes teachers ene kwala we mkotwe same paper na pe enkomo akyerɛkyerɛfoɔ no bi kura die ne kyerɛ sɛ se nsuo no totɔ na no yɛ den na nsuo no ebufa so a emofra no bi fa nsuo no ansa na matumi akɔ bia kodo no wɔ na tumi afa. Sure, look at this. Yeah, nsuo na yiri no. So clearly nkwada we mama ya determine say school on person mko. On person mo gintete. On person mo sua mo nya sua hunu no mo de bobro asetena mu. Bone be na akwada we aye. Anase ne bone ni say obepie sa bia bia tisete. Enti ampo na bon nyumi say politician nyame de mo si enso say moma ye ho entoe moma ye ho nyehye. Nanso ene yede sa double track ba e dodo na ma omdom ko private schools e na double track ni dodo na so ma omma ai extra classes teachers because we bia omakwa obetena fie 3 months no osusu se ne ba no obeba fie no obaba betena fie 3 months a obe resume school no na de wasu akura ni refi me dia base market me bi sana na pay ni se enti sa enso ya mofra nam so enti empanifo ne ntumi nyansam so bridge enwo so ma adehye mo ho no mo no so ho ntɔ wo ma adu ani bridge ya be say bridge ya be say because anya hwe no yewa aban anda musini isi yemfa mahye badwane ne kura nyina nche mahye badwane de yakwahye mra yenim but o mankasa na enka no kure enkyere wo manfo no nti na ma ya bi wade ntansan bo wo yenim aban na musini ono na mansini no wada no egyina mu mo mampani yewa assembly members o mo modi akoseten edwendwene huhu ne ma hodo yakoso ompotem enti assembly no ntumi ntu ho na mo bia nya ho hwe se me ahodo a ho no no wokɔ a emofra ne bre ansa na matumi akwadesua de makusua ba bi obekɔ no nso yiri kura de na mo nko school kura Nhyiraba yentumi nya ho hwe aso man yentumi nyi MP bia mfrim because ye beto aba na se ye kwan wo constituency bia MP timi ekɔ rally ye bo enipa bo chenkwa na se enipa bo nompino ebegyina podium so ka se me na me ye kwan we egi sa credit ne ma no ho dia. I am not saying say entirely yenyi wo mu frida me kan say me from nyina we yi omokra to nkyɛn kra na ye kan obi a oye agent for development power in every district bia na eye DC or MC abanam sini no by appointment eye district common fund e ba from putudwuma nyina no so na esie ana mega ene ye sanso MPs common fund ni nyina ka bom na assembly ne eye friends member parliament na bom no de eye adwuma enshey position bia ye by appointment no enipa ne ba no obe perform onim se na aban na aba ana ebia aban no e pese oba power no anwade odi shame campaign bi oye ni ntino ye kromo na yati o obi okro anya hwe kra be still obenya position but dey to aba ye ne de ye nsa ye so homachi kwoto santen e do ba power no ye na bibi nko ye betimi aboss bo yo MC for ne de ono aban oye adwuma omu sususu aban no ebi onipa kro aban no sitting president and darling boy onya ne hwe ya to oye one de aban bo ne din a party na nkasa nipa na mo de na ba aha. So in this case no yemfo mu nyina anka mu nyina was asudi was ade ekoso nim mate ntano pe yesre omo yo
omu ntwomani nkɔhwɛ saa bia we yo na yɛmpɛ casualty bi besi kudo bi adane ama recently na voter region northern region na capsite bo se na kanu ni bi adane agutu na mofra ba yɛ ba son na omu nyina wu yes na nsenya BCC wo manyim mate me na se Bismarck ya me shira opina me nkɔ DJs gibi nkyɛn na yɛ monitor ne yɛ nkɔ afrɛfo no so zigi Ofa. Anope yentio, wadwe nkyere e won komo. Anope Kofi abe de me kakra bi. Just polish up. Kofi do no we ball reserve na etiri wa prepare etiri. Kofi be kasa, Kofi be fire. Kofi do be fire. Me de me nshada fire sa. Polish up about what a Bismarck what's oh den polish up okay we say the obeka ya aha me de kakra e ka ho okay na my refix aha yo mate inshira sa samwe no ade a atete ache ba me sure say pen for no guso mo ye bi because shota mana mo kropon top no sa wo sanifa kwa moso de kokofredua ye call rounds ye call school bi e wo ho no mza wutimi fa wa wutimi be pie manfe na isra so wudu kro no so no po wa heya o e chide ne achire bebre meka say krase bebre ti se de e da so yi de me hwa wutimi say we de wa chire na wudu ho na who school dina yes wo na enkwala ni ko school wom ni ba bia headmaster na kasa office wa mobo enye so mu si dan fufuro PTF wa ni almost some NGOs be see die for fraud. Na ka just little issue about the roofing keke. Omunya na nkwala ni nkomu no. Aya asem. No mo ti dan ta dani mu. Satan na very lucky enso anya lucky edu wa na ensuo jegum. Yesu e ka de ko esuka no so ayema. Ena ensuo no buru ye wo. Ye ne nkwala ni na ko check crowds no ensuo na buru yen. Oh, the way na say okay na akwala e wo rural area bi na say o fa this stress mo we Patrick Kekwa ha ni na tongon edu to mo to ma o mesa school no beto aso mesan we me sure so to mpe o besan but ya tamana mo kwa afran place sa afran place o mo na voter no hu na say dey yi kan sa se man si na e bia obi amuni na owo bi ama impenifo ne informa ni nchira hoda e chire din that is it omo say kanu yi pantoni body say no 30 minutes ibu 3 hours ibu akura from akura 3 board to baby the pantoni dey fa ne nka ho boat ya no mo dey nam so ibu a boat need to overload no life jacket but na muni na enkwala be dey wo ho come no mo ko na mpenifo na sheda me na kana ha ne dia aminim se mpenifo no enra me kan sa asem si a won person mo ye create loot and share dia aminim some betting committee amo train na asem ni si a no ma sheda create na committee ni kra ka on be bo no say kan ni kra na timi to even life jacket kra be 50 or 20 kra de boa as how incident like ANC but after asem na si no ni a say sika basa e kire ye hu de be just some days come na kire din yo insha senior the way ma fire me fire do nto de yema ko fitu aso kakra mate me wo fa se DJs gibi ya bra kwene yenya so pe New Hope Heba Clinic campaign for anasa Heba Center campaign for gina me konsa me soro pe won ba betena se no mo so abujam na Kofi wo de so bodua ma me ansa me ba na yakwa afrefo no ho no na ye ba be soro so a memo akwanya na wabu awura mu na 102 bi no na ya breko because of said New Hope for na ye di agora adwuma mbe di efia no e be ha adwen ye pantu de so bodua memo wabu awura mu ye ba be soro so a na wa prepare chiri ya maye na yakoya ni mu kurante no bebe ye duro no ahoma no me bia de atum e de ma Ghana ni de akro ni o asampa yetia obanyansa foso wo bunubia wanka na asam ahoma ni dem 0534050199 and 0593406565 ya mofla na wo ko school wo nkurase no kwa tenti a wo mu twa ni nsuo bi a mo fa so na na ehu pa na hoso so moto aba e de na ye wonom good morning Nhyiraba Kwadwo Sammy bi Dexon Bada ko droba achem edukro champion yenti anope akwa madam asenya minhyira mo ne adwuma pa mbɔ mo kristo mangana Nhyiraba we di message bisu ni ama kese na mo hwehwem na mo di tugwa ne pese ya kire ne se se ya kasa na mo kasa ye mpelefon wotia na o motepa ye bo ye kan sambo ne sesi afo bi ho ba mbeche yen sesi a Nhyiraba ni amo kanu in fact asefem na nwanwa na ekoso so papa
meka last time bi na me di mitri akola na me di twatwene na me ne nyina buhwi nsu no ba de nyensu e betima fa yen akọ me san ba fie ne san ehwe me kan Nhyiraba eniema ekoso wo yam patem kankan nkurazi kwase na okekan no eyehu na eye de na me pese bi sasi asame ma afon so se wo kasa ekọ abengma na because ofi nkurazi kete na asame ma afo ba bia onga ise jise Ghana aduane aye common banku no na so mbuya papa bia fi won chen ma ye nchen anintina ya sere anintina se obi bomoden ya fimi no pue kokupua bangini ma on speso wie sika mon na abusuya wo fi saad oha wonu no tanye beni nyina ka bi go bra wo hwe bra wa hozira akopue wona no hwe na achia se wanye bidibia wan hwa na achifu aka wo me da se baba yes ya da se good morning wo thank you baba senior udino Obia kasa free for your friend Sammy pem kaseti airport senior me yenti ano pay yenti da mo si modika uko micro man kasa peposo branch road river pla the free baby boss mass ni school yin wo wofa kodo nyama na mo pronat na so no mu de etwa nsu wada abakro nechi yefa wo map bi na wi omo ananto omo anko school adambla wofa awi o sa kro na sa sam ko na so mba na so idijwa wo omo nom wofa no kodu banche gari na omo san de twensu ida atene dam nyama na so na ubo hu suna nyama ne kede echi a ti sa wofa ubejina echi wa na ubom ansana uboboma ansana obi ase abegbocho iti ni amuken wofa mudika isi yasro man painful mun shada mbian man why river pla wada de koyima aboso after bi ta woni na ina no omuyi dem life jacket ni bi it's me you da this time they going our fa medase Nhyiraba good morning sir Gideon Barama Sante champion yentio Nhyiraba Nhyiraba me de passe manya me entiasi ya Lumba baby enchekra ebeba hwe asemu a wuken esese municipality DC wow sabre ko ma di recycle freight mamu a enka ensashi o program kene you ni lady se o no broni pa o mani ewu ade pa nsere o nsere ade ko ma resign municipality e bi adwuma na wo ye DC si wo ya amu brother na ko it is any party in the good year by a catia. I'm like, what you education, but not when we say school class. Education ministry, it is one. Let's go. No, why now by as I say, Meda say and supply me baba I'm looking at and central for Yajumaye. Anybody told you, yeah, central for Gideon Barama Sante Nhyiraba good morning. Yeah, good morning, sir. What for your attention no payment you? Yeah, some can say no for my quite crowd. You call of the Enquires King Kong or your quay you home. Massa Ukohumo Frana air loho. School down war and try by 12 to 1. Who teach any beer or therefore more friendly number. And so no for where I'm okay. Who call parliamentary horses here and paying for a sing now. Oh no, some kind of come on. Onka won so good morning. Good morning, Nhyiraba. Me bo fasi dollar ya je waje ano pe me yente un free eya Achimota Christian Village. Yo, Nhyiraba, Ghana hanu. Bibi ya omu ye bibi. Omu twa se bibi de si ano bibi wan so no ma unta de we say ye ni se ana ye ni se. Na most na de bibi ya politics.
Nhyiraba nyame. One yankopon ntena. Good morning. Good morning. Nhyiraba asante man na kama ndika. Oh, ne pia. Champion me yenti anope. Yo. Inti ya pedi for no say obi tumi ba. No can say Dumso is back. Let me question us. So they say kata. Also am so ya da mutie yen. Masa me ba ko pe. Yes, Nhyiraba. Oh, that 20% coins na abba na o ma reject no. Ndra me dibi koto ade. Woman ka tell me say. Onje. Ana bi say wa da. O say o. O de ma o de sankofu so monje. Be no kre. Iti nkofo sa mpelifo no mo ye mpelifo no mo man mu za kasa no ma arete nkofo sa so ye kasa so mutie yen me da fe me so me da se me wafa se asante. Good morning. Good morning me wafa. Hey wafa da kwa ya dom dobro ye ntia no pen. Ofa da so ne aduma pa mo ebo ma Ghana. Sa de mu nsem mo kai nyina aye na mo fu adwuma. Ese bi benso fo bi asa na nad bofo atumrika koduru ho. Sa bring come ho no more bob by say akwala akro ba ye hwese o so lag jacket ni bi odi kutwa ensuo no ye hwese ensuo no yi ko betimi atwa ana ntimi ntwa na before wo so mutimi ekotena ho enti bibi asu ewie no ansa na maba moduma ne say boni bibi boni sibia ansa na ye hu say mo ye nadbo bibi si ye no mo ho mo say ensuo no be ensuo no yire do kran say ye de yitwa oni pa ko ba fo kanu no on sha life jacket and say we dey o ko so and say na before bo no so mo di mo sika gumbo na bibi boni si ansa na mo ko say na before ko bo a na maduma amoye bo my Ghana e fa so be na enya wo da sim fa so be na was good morning. Good morning. Senior udina ma bi akasa free. Me dey na ya me kasa free Jowlu. Na ya me yenti free Jowlu. Na say kusera bi na nsoto no. On say Achimota honum Achimota police station we call the day school no no. Okay. E dia kakaka bi si honum a show sign say e dia we nya betime ebu. Ba o ma ye hwehan ma say kan na kopon na dia o man no afofie e na nsuo no to sa around 9:10 mu honum na. Aka cinema o hwade na ka bisi. E dia ukọ hwa e dia na bu atofom. Ama quota na ni asasino 2. Imagine say we daytime and I say we bia kada na nka antia sempa. Sometimes they pay for no sometimes some nyune o man no kakra. Yo. Some ndwe o man no kakra because e easy. U hwese na adua na ya. That's it. Yamenshira opi. Good morning. Mina magic bia mo. Of asante anope me yenti o asante zongo. Ayo papa be pa choma di die mo ara. Ya wo hani yam pani for born to a. Omsi kokon rose. Kokon road wa mu ye ni nyina ni ti cha no wo de ka ho enye ye. Cha kwan ye ya so mu yi. Omo kofa China for iba. China for yo mu kro. Me ni tu kwan ko na so mi Facebook yi a. Me ti mi ku China for bridge di tinti amu ye overhead ahoro mu ye. Titi ya kwati so mbo be bu amu be se kwa ye ni mbom. Kwa ye ni mbom ni ma mu se no. Adi e di mi fa kan so mi se. Kwa kwa mu ma ye yo mu kro mu no mu ni sai ayi friends overhead. Unya bi ha fa ma ye. Na mwa ye o my Ghana ni o my emunya fet. Anu ye body for mu sai nyansa no. Enu mu nkosa contract ni bi. Kwa ye mu no bi e ma mu se no. Papa, Dagopo nka mo wai. On ka won so ho me family value fan na kwam dia frefo dwumadie no. Ya de abawie ya good morning. Good morning. Me do fu di na bia kasa free. Me kasa free asaraja. Ye friend me Rita. Ma Rita no permanent. Nhyiraba we de. Abana ye to no. Me gidi say ya ye nti ase. Anything. Ye to abayi mpanifo so omomo ayen. Enye omobosimi sika na ye hwehwe. Ye de ne say ade a ye timan ni mu a ehia ye te se no rekwan enkanea ensuo te se mofre ya semu. Enu na ehia ye. Ye nhwehwe bibia mpanifo ne nchen. Enso omo bunya to abane mo mu wi a enu a ne tumi ni mehia wo. No mo de bo mo ni mo busuafo. Na ye to o mamu na ye bre. Na ye nfie na bia ye sa kosan right. Na ya to aba. Ye di we titire man. Amenhyira ma ye yie. Ye di we titire man. Ye ntimi nti ye mpanifo na se. Ye nti ase o. Ni omo de ye na mu o ya. Nso makoni. Me da wase. Me da se me wo fa se woni Yankopon entina. Oh, me wo fa si ma good morning.
Good morning. Hey, Shabanra Mokoja, me. Oh, me antimagi kafra fire pond. Ya, minya. Yo, man, come as them so now time aso. One more my Ghana. Ya dani peteo. And so ta or tonight be see ya dan. Ghana 24 na yen. On one who says sabe Ghana phobi no ma dwen wo fom. Enti obeka sam degu waso mo a. Na wo de okokromuti akoto abaman. No abedu emo. Say na esa Ghana for ye sua nyansa bi free mo say no empany for ye buye kwase ya chenti ye se yenso ye ni da ho obi fast dog asam de emeji u vote na won no na busu enkodi de na oman na anya ye to aba ne ye bre enatima mu ibe no beka se on de ne ho adwo no obi ye bre ene ma nkoyie aduane sam nkoyie school sam nkoyie sika sam nkoyie nanso on de on say omani mu adwo fom enti ya da won wase hwenkurase aduane gu hopa o anso ekwan ne nye aduane ntimi ma enkwale ko school awon wo bre ta nkwale ya so kwotro exam CB enti yanye dan o my Ghana as 20th century amumpanifo matutu akwan anwu sani amanfo develop wo nkrofa hweboki na kwale wo ba ye hwen eniema pa wo ye asphalt ya wo yi efi Ghana border ne so ekone ho 5 lanes and where ye awon nam so awon ko enti Ghana ye ntimi ye bi ye nya sika na ye nche ni nko an no adwuma nko an na mpanifo ne ba won wo ye wo de me se man dis in free so won be ko na sika abape won to nya sika ketoa adan na mudi abrosa won kai Ghana fo ekoto abama mo nyame kesoro wo hwe mo mo ne nyame adwuma woni nyankopon entena owo me antemagi wa wo frɛ ne ye bre ne ba bia duro no ye kase ye befa ne ye du hwamo ye ntumi mfa entifa cha ye pa o ma no ye de ba ko ya ebe ye menkwa badwofo nchen na ye mprapreche ne nso no konwa so sene sise ne ye bra pani ya de nyina Kavin fosu ne pede sene sise be wuram kakra ne aso na ni hofo ya ba clinic mpanifo mo mfa ncha ye pa mo bra ne wo fa mefa ba ko mienu na mo fa ncha me pa ensa mo pa mesumfia kofi facha ese fedi kana want me anwura mo nyehwe ni nyina kan bi na so sure me de o ma me 3 seconds gra wo de be bibi no krase nti ye monitor ni yenko insira we kra de so o manya dua pa o mo fa so ebi kra fa kanu me se minim baby a nkra no eyo o mpa ba kuta no mo nam nsuo no chabro no mo atwa nsuo no akọ school asamba obedru school mu na ne ho afọ nti we podo o manya dua po nam so ebi mu fa kanu but it's very bad mo fe no mother ne se be pro 21st century we dan wo pro no obodua ho 21st century Ghana ha na akra fa stress mu si ansa na wakotena classroom then a teacher ni be kire be ko ni trim yo hwe ni wa be ko ni trim nsira mpenifo na ndwene ye ho no omo mpe bibi papa enyem oman no mo oman na nkra ni ye daache yo very very important omo to oman ni nkohwe sankro no cause I know say before election no omo nyina call campaign so they know yeah sure they know enye so omo nimu me see wa obegina ba bia aka say peni bi wo kroma say onim say nkra we fa this kind of stress man then you are lying onim na abato no moto no campaign o man kwankwa ebi campaign mo omo ko ba bia wo Ghana ha ba bia ama nkrofo de omo ahora wo to omo anim no omo sho omo bo nti omo ndi omo bo hye so mate me da se champion tel na hotel nkai yanko Mr. Zigi bi nchen Mr. Samera kwa yes also okay mami ko Bismarck nchen ansa na me Zigi so Bismarck ye braso ye ko and see the BBC ba aya Ghana for the donor interest and listeners na anso afro bi anso a share any experience for the case here mo gide se mpani 14 ti anopa di esre ne se omfa we nko adwundwin mu na se omontimi nko boa sa bia no wana wo efa sa ma ni hunu we mu no enti wo fa bibi kakra bia meka no se mpani fo ntwa mani enko hwe sa miamia hodo ya miamia mfo me da se Bismarck man bize me nko Mr. Samara kwa DJ Zigi bi nchen Zigi yes also Israel sorry so tell we dey me ye outro na birthday kakra bi dim fama ni pa be mi no we dey bonitel na yenko yo bonitel Israel ti say ye nua be ma kofika no we mpo do manya bibi fa so ne mom say de na me ka no me ka say me wo bepo no so no o sane bepo ye de kokwa mo so a ofrefo bi efre e no se tinkon
and say be a baby na make an area wa asem na make me say no mpo de ani akire o anim he ya ko hwe de we ankwala no ebre ewo ti yesre mpanifo yesre ya your future leaders no omommo no ma de so ya mbesua no omonye ne mobo say na how kan ye be tro wasi na the same yi na ye ba kromu ha kromu fo tro no omo mo ti AC mu tro no eno na omo so mo tete sebe nteche ne mu so betwere tro ti yesre o ma omommo no mo ntimi pass kakra na me ko ekra de me say ye nua ba ako fresh oil okay ye nua eye ubedi momu okay mansan su ene na woda inti fresh oil no wa check coat kama inti fresh oil your mouth happy birthday we free mini DJ Omaro say my special happy birthday na ene birthday no udi wen bia udi no ma emu na mfa musra no ngoni fa ngu yeso na me ko ekra de me ankasa me nua bema uko dan ye the great Brim family NDC busuankuo kakraka ba ko boda me nua bema Kofi Minta honorable Daniel Minta Kofi Minta menim se me de maudia iti me honorable computer ba so ono eno ma me hu computer mu pa computer na de bonyum menim se za wo de na bonyum PCDJ so abo bida oh na den PCDJ me de red no PCDJ blue unyusu blue da me shasia unyusu silver da oh me use silver na why you blue so da silver na ba first no yeah sure na daroma me honorable na daroma honorable me e bonyum e wo e de computer bonyum okay e de bonyum o kire me na kire me ma bebre computer mu iti me na me friend bra Kofi iti honorable Kofi Minto e chairman NDC chairman was Swedru iti honorable ene wa woda zigibi me happy birthday na da say wo ma me hu computer mu na PCDJ ma me hu mu na ene na me bonyum a asida kese pan so koma honorable da so happy birthday koma no me da say na me sorry so ide Calvin your boss some be ka then na ya ka me fa ko confuse na be ya de nyina ye senior man Calvin fusu ene ne yakopon de afe ba ko e de aka ne fie ho nti no ye monitor ne source office ye bre na ye bre panti me de pictures be mount ya na de agusu amaye nti ye nua be ma Calvin ye monitor wansa Nhyira yeah when you say won you be me de pan o pressure be rise adrenaline be tenke if you see sexy body see fian I radi nyankofon sa nyom ne me de pan na me de happy birthday kese pa be kwama Calvin Fusu Daddy Lumba ne firstborn yes Bema ujina wa hu say yes Bema ni utimu say yes Lumba boy juma cause uhu Bema hwe Bema basa utimu say yes wo Bema na nyankopon ye Calvin kese onyi ni mfiri adum nko adum na ebeye ni boni biara ana ne obone fo ahyehyɛ fa no hu biara no Nhyira ye twemu Yesu Kristo dim na so omusia no se omo kante e fa ni tirim po like omo kante e titire sam tirim po bi e de to omo tirim so ombe ye nua ba ma yi bone a Nyankopɔn ma ni bungu omo so amen yes ni o twese kan wo se kan no ndi se odwen adwemmone fa ye nua Calvin ho a adwemmone a odwene fa ne ho no emra wo so back to the sender mate yes Nyankopɔn ye Calvin kese wa ho Lumba ba peni de edwuma da no so pa we osan ye be ma peni a oda ne nua no mu nyina no enti no Nyankopɔn hye ne den amen no ma na hoɔden e buru ahoɔden so twa be ma ho ofe amen DLFM adwuma ko ni nyina iziga kakra my boss Calvin, he's one of the youngest intelligent person on earth. Oh yeah, na adwuma bobi opa right now. Sure. It's my happy birthday. They bet me aka no kwabere ko. For na adwuma yefo ni nyina the entire DLFM workers ni nyina yesi nua be ma ya de nyina Calvin Fusu ena Yakopon de afe ba ko aka afi ho a ye papa ma na busua santene ene adofo nyina ne Ghana fo nyina se ye ma wa woda pa ya menhia na wa woda no onye ne sonko kra dwumade ne agina wesu na ye de asi papa bedasi pisa o ka me ho efra no pa no nsia bedu pempenso yi yemfa na asema mi senior man mark yese DJ Omarion Mr Samuel aye akwa DJ Zigibi Champion Taylor na fi Bismarck man bize etechire
na yɛde Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no ɛbɛsom wɔ kyɛne nso bɛkyerɛ mo ɛma me nuaba pani Mr. Charles Prince Kwabena Wɔpɛn DJ Hitman na bɛtena mu mana no pɛyi ɛdi a megye so yɛ wɔfa ɔse adeɛ ɔde wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yɛme yɛ adom ɛkyena yɛbɛsɛn so akyerɛ ɔma yɛga ne yɛmfa baako ne yɛmfa yɛ ne yie yakra mo Tabasho